according to madam you say we mu che na na wo nti ama wo personal promoting madam dia wo kan yemfa you go take YouTube ya ba ya ni again ko be ma me ne personal dia no be na ba na se ni kurum pana na me e na boy ne susu ni jai nti woni me dia no be woni me jai dia sa ku be metalo na ma ko metalo ho de se woni na jai ya na da so tare ho pa cho yenya e ukuska dia no be pa ade ya bo dia wa ho na yenya ade da so no be wani ni udi fufu ye dia yi na da wani hunti ya ne wani wu wa wusu ni ni wo ade na ebe wudi mu bula matali mbazo ade na ebe we you know wudi ade ti ade eru de won pe na pesa wadi ade be pa na ya o ga jam ni ko to bi na sisi so ofa na wen Akoma FM ya se pa na wo fe o fe sisi de wa fa o no wo ko ni no ẹbí mi yẹn gbogbo ẹ bẹ́ẹ̀ fún mi ní kò bí ẹbí kọ obi ko fa yiri yẹn bẹ́ẹ̀ fún mi fún ẹ lẹbi bẹ́ẹ̀ pa náà pẹ. wo yire bàtẹ ní akọlọ wo pa mi. wo yire ẹgbẹ nya ko wo yire ẹgbẹ nya ko bẹ́ẹ̀ fún mi wo bí mo fún mi ní wo ní bẹ́ẹ̀ kó jẹ mi wo ní pẹ. na wa kuma yẹ ọsẹ wo tẹ sẹ kala fún mi ma kún mi kúrì sá. wo fi mi ní mi yẹ si àti tẹ mi yẹ ká. okay na me pa tẹ yẹ okay. Me pa cho wini na najema. Me pa cho yon fra. Me na o sisi. Okay. Me pa cho wini motani ni Elizabeth. Eli ono ne ne wo ano ya Red school chapter. Yes, I did for nti o ka che me say agifo ma we de owo awo be ma na ma ti man wadi atu bia be ni wadi atu se bia yes ya wasi nye bibia no no and the so you juice maybe so all this sana no two na juice remove empire be na wo da ya juice remove na bo acha wo de ya na juice ba Anything I have to do. Oh, okay. Every Sunday, say, if you have a can room, you can find it. Yeah, maybe them was Akoma. Your dancing shoes ready. Interulu na mhwe say okay say we jai na sama anya hwe amana na buso ko da se bia e ti dem na ma ko pasenti me jano no mo ntia senti me ba je se me me no ma de ko je list ko je list ni bia no me juma ntima ko se mu ada e be ko le enti nka o ba ye o ba dwama fo mo so ode asem ye dana se papa esise bibi wase dachi a ononkuto ena yede ema no seneden so wama yeda so tenkwam techema da bodwem no moja eda so edi ho afrisane medi ate makos wakoma 87.9 FM akoma mu nsem dwumadi no eno no yaba ai yaba ya asubie kwa ne yaba ai eni brefa ni branch wo mu kaka ni su branch soja pa enti sabre minim se wo ka me ho e wo akoma 87.9 FM o ka me ho e wo Sekrom TV o ka me ho e wo Rabi 1 TV Facebook akoma 87.9 FM YouTube e akoma 879 FM bomodi ana share TikTok on so
make us say ye dear Tregu ewo ho ti bomodia na share efa my various platforms no so monko so ana mon share efa my na bibia enye kama babega fo wa ha Pastor Julius Akwaba me joso abeke akoko Akwaba na nene ene me fe Dr. Lawrence Samuel osia ha e sofo kokko no de nano e ya pa dog sana te sesa no maka dog manja ni omo nya no na atese omo tete ewie no se ya no asachi akoko ama me na so koko benkani ti akria koko evangelist me kwa ba gentle jack no na na ire oba ma ya mo akwaba okode I say no pony go to kakra braye because they say ya wado padanyo na dia so aba me no papa so evangelist waso me ka say ya wado padanyo with the boys and ya me we here kwama zabe kanyo ya me na no ni say na wo so wa nya wada akwa we me na ko masudi na mejeja na nti ya me de okwa na hontam kura nya sadia na da na yimo wo kai na me nkai ah o ga se ta wa ma pe so o boy say o wa ma pe wona ko soloku yes na wo ko soloku na ochi na ochi me meeting soloku na want to guess I want do mama ko to na mo so le na mo ya sa ya no ya sa anyo asa ye brebre no ye gya ba ku biatu na afi akata fo na afi kese de aso wa asa na yo lo ko ya be twi ko ma pa me twia de charu so ko fo master ne de sim o be go na be bi o ya pem wa be go na be bi o ya o bi dim nya ho he ya be bre wi azi o so Abu Mumu de ndeze na muko viegu ya de ja baby viegu what my bega phone kadia na wa unu se ba bia wu ede amaye ai yeguso na ya mame amaje my friends mkumewu buraso eho na ofri ya mame amaje my friends kumewu buraso eho na ofri wadaro mani de kwan so nyame onhyirawo unua na wo kan so on send this can also of France what send it ya my pesi hu because ewu hunu enye wa na o send you be na kan so on send it tie wo se wo hunu sampa nipa no wa send e de amaye ne ampa yensa aka na me insha any remember Emmanuel Morrison the birthday no o ma edi no ono so de ne dia aba o US yo insha Edoso ana omo Mr. and Mrs. Ameyao Mr. and Mrs. Ameyao Amishram wate Mishamo pa onko so anu Mishram wate ye nhia nupa bi no se yanke ewu enga se se ke fa hene dia abo bi achiawe dia we ho ka ho aseme pese Ismail ede yibi tututu so ma ye ne duru ha na minnim se enti pa sa kra ye de to so ya ne wo mobomobo yi enti kromo esikafo wo mo esika ebi nti o mo pa che so o mo nte ya na watiatra wo huna ma Matthew ye nti ka wo be free fie kra bebe adwuma ma no pa bebe so o mako obi abeja check wa ha be 20,000 10,000 5,000 Wamonte o me 20,000 kraman ke beje papa na ma no ne ya che say wo mo timpentin kwada asuo na ma wo import na ma wo po etumi ka wo no mo ho na ka ye ni ankase ye die mu a ma onti ase ho dabi sa na bia siti ma mentia ase kwa kuma tu yem Ghana vo kokon angels onti ase die ntia esikafo Ghana ha akroya ya bre na hu 2.6 billion esika so nyiska nanso
kromo sikafo nyina bia companies nyina ne ade asa de wo monteye asa wo mu se enjin na badwafo bodawuro se presila ya ko ni ti operation nso gina ni trim na pastor Julius so be kire na se no o chekire mu ba no me chekire mu se ma wi ase ya ti animonyam pe eya na obia pe be de anya animonyam nti sa ensi obi hie me ko se obi hie ma emwa no ne mpa na se nka mo obi akora ma na wa manya animonyam se ma ko si so no o start radio adwuma no oboa nkrofo bi na African sa yes Africa sunite se nkoto ba ko ofura na ba ko twa ba ko san edima enye se won monte ye nchine ni ura be fa ko ye mo omwate se ayo omuna champion ya mi akase asimesi ana obenten ena aboa asimesi mana ba be nipa se na obe nipa se ano de omudi mu komo pe na sa akwesa akosi ma akosuso ena na bedwafo na me ko send bi die obi su kura fi se enye mu na mo be ya de ma yedie mo de na munim enti obi won opinions as to why na sa omonte pa omonte na social media tumi be na wo wi asete social media sa wo de abeto so acha kura ye 24 hours within the day as I say no one of one day enti te de wo mate na so esan se ndu person just say yam bra yi de akore ko mu na so direct he wo ma ndu be just ko mu wanga na kwa ko munyi se fanasi ate yi na bi abra yi onya problem ya no hwe ya papa Kennedy Japan na ko call na nchen papa we asamato me amane ya mehunu yi ke o de camera be sine so amabra yi nkoto jogu fun wo pa che nyina ye be twani nyina bam obi ye osoma na nkola yi se omumura ka mu nko isi camera nyan ko ye be twa ni nyina ba camera ye wi a Honorable Kennedy Japan donate 260,000 Ghana cedis for the operation of Presela to be made bam ni atras here what a kind man and in the demo trending in 200,000 k and 500,000 k for every nyina Honorable ndi nkoma konye na ba be dia kuma mu nsam so ma course na ye daily graphic for be fa TV3 for be fa daily news for be fa one nyina ma course and his crews help donate and do operation ma anuna have been nti se ye moa pa ye moa ntinye se skafo nkuru ma monte na ama o ma hie mu no o mu dia meda so no ntinkrofo bi okuru mutimi kasa se odi machi a na se nyame fa so kra ye bibia animonyam na fa ma me if say ye mena nam so ma wo be ye hwa na ntinkrofo heba vaccine krofo ma bebre na ho mo tite radio so mo da nyom na nya ayo da ye nyom na so ye o ma kola bi o so ya ajawo na wo ska boss da ya me so ye ni o be chin nsa aje guru bi dimo sa pass obenyani nipa animonyam nipa animonyam nto nya da na wo abawodi mu ndima nchechemu na muso chechemu no na emu ne syndrome ha ye wo kasame kumanya ana yanka ne sede kasame ahoya na ahoya senka ye bi anya ono ene ye wo so ye bi aboa nanka ye de na say dem say you reject you at the end of the day okra bi ayo okra bi ene ye je no enye station ene anya makos dabi ayo abofra kitwe ya nyame ya adom no fa akoma mu nsanso di abofra yi nkwa obeya asset of the nation o manager padi adabi obeyi di pakese ma wa fra na ko radio station love so ya ti ye ene abrabona ko yese bank bi ebe bai wo sha abrabona se na wo ko se omumo scan for shares here dia omumo they don't want to invest in your life but wo etia wo mama se be so wo mu gas na wo mu tv ti say no one na brand how do you see can be to your bank bani pani brano bank bon bo sinyama ndi shares sana abrabona ko ye wo bank bia du amako misramu me pesa me ye NGO mama be 50 billion let me function no mo hwe odi. So are you sure? Collateral. But mama ko so hitting NGO na sika wo se donors ye ya kese ni asoma maybe o musisi mfianfian se mensem no o mo na mo enka wi ye marketers ye be se ye bana ye introduce ye bank chirawo ye dia ye interest rate ni ye say na niama me bra no wa hunu sana brabonity
obi am person obi invest obi abrabo mama na ye but the papa ni ye wi dia ordinary problem am catch madwene ho saa mentia and we will continue to suffer na kwa we wahunu na kwa we ba wo ha yetimi ma akora we ekoko yewura kontin wa ha yenti ya na yete se wato V8 brand new e dey am presenter white one se mo be kaya eno no na bro 2.6 billion no bro V8 white one nti wa ya adwuma na nani am not condemning say enye o ba mbesem che say o sa sika na ne ye ken ka yero kokko tiri make say oh what dey meti say aseme say na obente mo ye wei nti munyi say me bo mo di because Ghana ye nyina say wo mo ni Ghana iskafo despite no wa kutien no mo ni Ghana iskafo nti e bo mo di anya na mbesem che ye ken ndi o mo nte I don't know o matema na mkire say amesi o madwosuo oh na ni munyam no se ne ba ya na kai tire yi na ye bona baso papa wa ade adwumayfo nyina na no mo ya adwuma o de kan te se e de bo abaso yi na ye bona baso te se ni munyam ba te se de wa ye no bi ewiase nyina hu ni munyam ani munyam ma de ye ku ye no no ani munyam me ojime ni munyam me pe ni munyam me pe false glory and to see e be invest in situation be say dear ye the way wuram situation be say dia no ade o ye mfa we ni mu rewura mu o ma no am kra me kan eno me kan say yenyi akoma FM film akoma mu nsem cream film yenyi ma ko sinse na ye akola no enkwa as a factor emi ye kakuten mini obia ima akola we die enye ma ko sasem enye wo de opekura be gini film nsem say hospital na omuka so muka 2.6 no me ma ko mo fa no records na ma me ko ho ma me no ma ko ma ko ne kwa me hia yen enye de odi ni dabi o se no me ka sa enye de odi ni kwa ne but na me ka say it is falling on deaf ears because or the be show di na o ye na ewia news no daily because here by say be ma Nsem kuma ye ho adwuma de akonkrante na ba da so sa Akoma FM Akoma mu Nsem team led by my coach and crew they led this a group of people to donate for Priscilla for operation to be made and now this is the beautiful girl we are all seeing on our screens and to be called viral Al Jazeera be fa CNN be fa ne ade na CNN ko fa ya or therefore din ni we and I'm of course in the crew, the woman Akoma from the who are you? How dare you to come and take quality name? To come and quality name on the what am I answering? Has a see na ya non nado. Messi, I can really see now. Befa, ya no. And I'm a go. Let me go. Oh, Matthew. Let me declare. And by where do you be? Let me declare. Let me see you. Hey. Na you said young mood didn't penny for that. Gomo so monte enti de ye bia wo ha bia ma omote enti yes o mo na so si e be ma be ka ho asem no we dia me kwani fo na yesu aso se mabuaye Nanado president Nanado me yesraw why yesraw one call ebetumi akọ hospital just a call hospital baumia Mahmudu Dr. Mahmudu Baumia Dr. Mahmudu Dr. Mahmudu Baumia oh Dr. Mahmudu Baumia Nancy pick up Sibia me say abejinem pick up Sibi said you say abejinem aba bedru Ghana hey ba ko bia ye say so ba ko bo ye say ka tire ye so be Kevin anya asem me so be Kevin o me be to ba ko bo ye pick up ne bo 2.6 200,000 na ya bre ye mwa ya ko me no tintini wani ke ka ko ba me kwa ye betumi ama akure when you to tell them she's me no
wo da ba ko Ghana ni obi send papa 10 cities kra no ofra no wan fa on send ti se wo da ho an se wo da ti se wo da fu yi ho an se wo da ho me say wo de nyankoi na kemaka wo da ho an se wo da wo no ma ku bia chese ni me ku dia ebedru ho ye de dia me pa chese enya se obi send bi Ghana for mo ya de o hwe omo a papa sika no se de esi ba no a utimu se omo a omo send no you don't even have omo ni bi nanso han enama wia so omo ni bi kakra e bona so omo no de ma no bastel obeyi enu ti se woni pa kro ne fra ha questions obebusa ma ko ni me pa cho han ma ko ni when I hear program Akoma FM on TV no mama and papa me pa cho han me nua be ma okay wo ho na akra bi ba ye no me say akra no kra no your say friends in my body na what the yade be na ba ye me sim pa cho si ni ti enya de akra ye ma me pa cho ma ko ni mi na me ye na woni me ka say mami we say ni ye me sim pa cho yo okay na okra wo say akra na friends masa bondi okay aha akra ne ba ye no otu nyum bi to kire me afa mi si fu isu sa makanyum na akra me ka fa mi ti mu nyara me sesese ze mame Baba ni ba bia ha me kanyum nipa body fo wudifuo bi niam a wo mu di social media me ba Eliti no mo ya usado. Nisi ma menwum no kra men kai ma free mitrim mama ma bre nti menwum no kra men kai. Oso me kra meti o hwe kra men kai o. Afedie waka say you there we was mate. Wo de nyame ya adom a wa kina nwum be say 20 series. But you know what? Oh, pepper so abuo chese woni die ntia on pese sa ne 20 cities no kwai adwuma wa fa so akodi yes sikano de sandie no obi maji akodi tokuro boto fufuro mu obi maji 20 cities no eto pese wo ye utimu se send the power no ansa no wonya sa 20 na bra wa bra obi baba baji akodi no ma woni say give your spirit 20 ya de ye kakra ye ba ku bi beto so na upesika 2.6 na start sa 2 50 pesos okay 50 pesos obi gina ho onye ne me pa cho de wo kwan wo ha mfa mama na me fanya de 50 pesos ye nuanom o mo outside no dodo na no eya na Ghana sika ne bri wo mani so okay 50 pesos no kra o ka say e bia eye eti me pa sa kwan no 50 pesos mo mambi no bi uberre na 0.50 okay great 0.50 pacho 50 pesos na make an any. Basically 2.6 billion was sending oyade. Na started with 0.50 50 pesos a papa. If you send na benya 2.6 billion. You want the phone so rupia ba. But on also the no ultimi enka bibia ntia ntia de owo no ana ma akoma pakura na wenya wetima send 50 pesos no yeah jana make us give your spirit na ya betimi de atoso ama me obi o beka se wo boa message no mobile okay the cash in receive for 0.50 right and no you say 50 pesos from Dabi maye enipa no me na mpesa me hwe okay me honi pa eye merchant na minim how our musis 50 pesos of merchant almost send ma almost send pa but obi wa bi ade won ho no ano no ya better saying I don't say amount I'm say our rate o send beyond that you started no dey yanti one year 150 pesos na the buy no e bia beka say ye boa ye ka say e wo mo boa mo ha 50 pesos na da ben na ye benya 2.6 na make no
Wabra obi wo bi wo ho a at least ye wo 50,000 sa 2.1 involving 50,000 be 50,000 now we onya 110,000 back obi betumi kra wo bi wo kro yi mu a wo sa sika ni bia sabia so sabia nya ado odidi nsem hunu bi odi ye bibi ade bi a ensem fata no wo betumi assign just a check monyina mo fanka de monya ho at least be ko nanim. And that person, wait, just say, they make us say, "Crowd, di atem or siafo, munim kwe fa sunya yesiga." But let me tell you people something. Yesi die wo gina ho no. Wo hwe ye no wa wi ase. Eya wo say wo de oba no yare a. Ubenya usika na manabro so de na kwenti obi de emfa ho. But yesi die wo gina ho no. Wo hwe ye no wa hwe ase because ne wo sikafo bebre wo ho. Easy. Enne omo pa wo masene mu a. Wato japade nyina ma mo japade ni nyina de be mani pawira ho wi ase no ma de mani pawira ho wi ase no se be nya wo bote yin kwa wo be ni 1,000 aba ni 2,000 aba ni 500 ni so mo de na ya ne mo sheti wo bie ni ha wo cha ye nua no mo wa broche ni bia na oh ade na de bi o mo kwa ne hu nipa mobo ade also de bia so na mo bia enchira aya me ya say mo nye enchira na me be ma 1,000 mo 2,000 o mo 500 o mo send 50 pesos and pesa me ka tell say nyame enchira amen me na kuma pampo obi kwa so ho a oni bi kura obom paye taye chi se e wade be ma akola no nyame be sane yade saafo no nyame enchira wo mo barade me pesa me ka say ma giving is a spirit enti e won krofo mo ye passionate to give but o mo ni bi sa heart no kwa bon is a blessing to them and you go for so asabi omonye bi but omu yama na ho mpuatwa ne ho adidi atem kra obeje ne o de ma okra na woje ani di kra anya wode enye de atem obedi wo no ana asiafo sara mo mpa adwuma ya mo mpa fa so ye sika ya bre so mo so mo wa tofa bo ndi wi kwa na wo nkodi a what ko say aye dudu oni sa honhom na ye de mas mabuo ni bi but I'm telling you ebia they be am say you don't need to be a Christian before you become rich and I say a religious whatever said dem confirm to say utua bibi o ye bo afode bi no nyame de o hire obi bia na o hire wa a purpose enti nyawo say nyame hire wa eye wo bre bi a wo bre obi abre che wo said wo afam a wo se wa brenti na obra ho na nyame am wonye sika no na men kan kwanti obi abre chean but nyame di adom na adom wo senta wo so be yin hira ma afoforo but em se wonye hu ti yen ye boa am no purpose nti a nyame ade hira wo na mo tumi aye bibi e de aboa ye ba presela na yetumi akwakosa na yade any quota count fa wo de bra na ye mfanko ti fa de ne bra me mobile numbers no abm 0599 814 926 0599 814 926 0245 29 43 07 0245 29 43 07 and now 0599 305 202 0599 okay inti onso kakra bi a wo bi a de eguso sika ne doso yenu baby a o yanko baby a sika ne doso pa ne yenim baby a ye ba no so sabre de ono ne papa wo no mo se akobie mu no ti mesrew yakasa ya bre baby a edru ne de manenka wakoma baby a wo bi a onso sande na se emma ye se wo de atro numbers ni nyina emma just call ne titiri ye nuan ma mo wa brochire no obefre ana obesend WhatsApp messages ye be reply o na fe ya ma wa kwanche se de obisi aye na betumi aboa na bibia tumi aye kama ye go so we are relying on you people and to say into me enye bibia da okay enti my first story na yanko ye nim na fa your first story ne brand yanko ye nim edum a na che se egusu ani ye di rewre mu kakra na ya hwede yanko pon ebe ye na ye ne ye nua baby eni enkomo ode ne hawo na aba na ye hwefa ne be fa so a ye betumi aboa no na bibia tumi aye kama o hwebi
ewo Onua TV edemo live ewo Onua TV baby awo bia no ubetumi ahwe bi ewo Onua TV sanso na Rabi 1 TV nso dem wo say Chrome TV nso edemo live sa pepepe na Facebook ni YouTube TikTok nso edem oba mamemo ahawie ye na mame bento kasa pa choma nya code kakra nti bo ho so me pa chu within me pa che from Dora me pa cha Dora free hin e bai pa che me free Odaso Wood Village Odaso Wood Village Wood Village ya ayo Odaso okay awie pa choma boko ba nya boko sa ano ne pese tie no pa che we dia me kasa te ho chi makakra fanche me don't worry I'm going many abranti bi ne ho no e fe na Fred Asari nam ne tena ase kunu ne fie de se be ma onya ho ade a unti ne ntena ti me kama okoye me ho ade be tra se walefo amene ne ti ya wo mamu mienu we ne ka ho mienu me ba so me de ba ko bai na yeti no ahyase ne de me fa ne se awale de wo bio uni bio me posa me no betana ne ya bobra nanso me ne tena ya kwa animu a kwa ni atosu mienu na ya wo ye no like first one ya wo ye no atete wodi mi fa mu no obechiese matete no yenim ti atete no minyinse ya oni minya ntokwa eni asotoro no odi jame ubisa ni sika so a eni ompeso bebisa ni sika ni di obema wo bai ompeso bebisa no obema so a otwe sika ne fa ni nsachi ena mega kire nse papa ni odi mi community ano odi nti hwemi jetri na mi ndi dwa ena akofa 3 million de man afreda sali me ko ma 3 million se mi fendi dwa na me de ko fa asomade se meton ti me start asomade ni ton no me ton a mi bisa sika wo mame na me di asomade ni sika no eyusu me yare na me bisa se ma sika ko to dura wo mu ame na ma yusu sika ni sa me wa na sika na hye e na osan ma me another one na me ka kire se sika de o di ma wo ba ye nganjira ni se ye money chop money ye money skabium enya sa ne wa yusu na besa nti wa mani we na wodi didwa na wode to chok se dabi ebia na mu nyina mu ho kirem na o ska hye baby na ka o ba enne mi ni biu wo bi wo ho a won kan jiro se wa hye ni dwete nti wo ma wodi ska na baba beboa nti yenya ni sa chese o ne be ka asem ne ho kama eni na hotwe na wa se start ni suban ela mi dem honi se ye bia no ma obejai na ma nyinse we no efame na me ma me ba ko ya so de baba ko ma me aduro sa de na fam nyesa me ya yare no ya yare a ebema like me moja na be winti me o de o ma me aduro na we na betom na me wuwie na me wubie ma na ne maye mama na nyinse we mu no esinyame ene beka atiti pa no so the same atiti kro na kom 4 days na ndidi na me kom tin na ndidi ya no ene o kamia ene dade da ho an makofa o kan like menene kasa na o kan na du baby na me so baby adu di me serew anodin ndu di yentwen wen kan yen kata sokoro yenjai me yento aso ne sa ba me e basa me tam ade a me de bebo ti basa na makuma kosoro ti mi tuma nina dade da ho a me tam ane me de bebo sesi e fi se komadem wo de bebo wa na wo de bebo no o sina me dia bono se ne me tam me de bebo me ti tam dade na what wo se me ni yisi ya tam dade na pompom kwaw na maka je se komde me o tete me kom do de dade bo be ma pampam me de bo ba David dade pa na wo de bo mpaboa wo ye mpaboa ton yese sika woni bio na fa dade ne bo na pampam na ya me yama kom ti me imtu sa me wuso ti me bebia na me fi na ma wonya adwuma ma na we di mentima nya adwuma baba ko ne de na me to asomade tina me a me nyesika to niema na we mentima tu me to me botire so kan me ko ne me ko gina mentimi nyina na me de tina se na ba ko na sa tamina na wo ye adwuma no
investment like no one near my would see ya beboa a committee wa ma be ma be kan wa wotam that dey ntirimu ko when na me yesa ba first one dey na me fa ne no mantina wo ya mi mu ano ba when dey ma hu so no abo apaye wa sheda no hoyem sa fi sem painfo be ma to the sense mi hu nipa yem fa nkoto nanim jese ntamo be bia tene dey unya boss a se mi bom di se sia aka ba bia ti se sia obi abaka se ye nkrofo we asem na omudi akwai na de dade ne bo no trim no wu ye da mama me fa mo ni se mi kunu me mana hu se ne wo ye me na emi ya se de na hu se ba bia de ko ba de be kunu na nkunu ma me to me bo ma fa mo ne dine na me ka se me de bo ne dine de se ka me kunu obi wa wie o mate nti se wo ya o se yi ko ba bia ko bo ye na bia woni na adwene kro do ba bia ko bo ye o na ho betimi akunu yaw na ma me yesa o me ya wie so yesa na manum ho ofi se da bi wono wa cheme na timitintin de dade ebo ne trimu wa chem na ya na yaw me yesa so wie so na manum ho ofi se me panisa ko ne metran ya wale a ye fie ye ni mema ti se wo wale be ma e wo fie a ya krokro be ma nti be ma na se wi na de mana ba no so krokro tambia na ye wo ma ofie ni yesu se wu adwuma no me nka sa me nya adwuma sika ahode na me nya bi sesi e oba ma wo da mo jam da bia wo di adwuma se me haman na mka cho se nya se adwuma me nyo wo ya me sa wo ti wo nyem de to adwani kura di kura wo ma me na ba tu se me so da ko ya adwuma but oba ma wo ma bi samse ma nu kura duro me nim bi da me ma me abatana hanom ba behwe me oba ya oso wo hwe senka obeka se bia ase gisika na fekoto aduro o ma ubai wa hwe ni mu aboso me ne na hotwi wa mana wono ankasa so oba ya na odi kan dikire ne ho kire wo se o kiri niema enti se na ewo honom ka hwe senka wo ba hwe ne feso se ase o ebia ne jiwe fato ho ani en yewhia na de ato ene susu ma metena sia ehwe ni mu a wa hu ayi no ka se ama ye utimi de sai no kuro ne na ya wo ka kire papa mfini sai no kuro we de mi ama metena ma be hu bi ene ntamo fo susu eto se me na me ka kire ma me o me ka se me boa ma me ka se me boa hospital me ko hu mo ma dance fo na ka kire ma me se maame ubani no si ayo me bani no si na den tra mo tena se mamu ba e fa titi mu sei na maame bi sanse adan no se hwe ni kunu na wote wono ye fa ni mini bi no wote wono oba yara ba doctor yeso oni moja won face camera ni enko pedro mfa mbona o jo ka kire nurse panyin ni so ni ska ama nurse ni dada ni se ka kire me dada na wo mra obeduru holum so de same asenkro na okai oni bi ti se sia kokoko be hospital government hospital se sia ya friend mini bi wo ho dia de friend wo no mini bi ene fa hospital government hospital ene fa kokoko be ya hina makoko be government hospital bi ho ya 18 mo 18 mo na ma to be man design mini bi rapa no fo no wo soso a mami bi kura che bayira ya che wo de bi wona ne kontokwa wo so ani suban adenta wo yesa me maka wo oba ya ba wale wo so ra kre no afra me papa so wo se me akire me papa se me ni suban wa wale ase na papa soso wo te na so tie ya nti obi se me maka je papa ni me kunu ya ne me mpe be ma de oba wale ani ma fra ma se ma frère me mame woni na ka secret asan kwa no frère mame agba amane bo wa no frère papa no ka kan se ma kire papa me papa so won timi tena so no wa frère me tam bia na de ntokwa ba waliem sa wo ka wo mu me de me simple me ka kire se papa so won timi a ba bia ko fa me firi ye no fa me ko na bra beta se ma do so ma bu nya me nkwa na me yoba wo de anyame ai wadom ma wo mienu ama wo nyame adom sise me bae na auto prot ato ena sise wati me akukuru 2 rooms siso ya says bedroom ina wakukuru mi no siso na ni akada ho
na me ka che so oh we de se nyame adum tu de wo de me ko na ko sum wi a wo ma no wo take wo mo ni wo japa de me mpre no atake ne man sen no wa hwe wo mo o hwe mo like won hwe mo o ma fo mo o fa wo mo free won che won hwe wo mo metima atiti wo mo se asebatan ma won fa mmeboa na me fa hwe wo mo enti ajapade ne de me de me side me mpre na mo ma no o mo side wo timi nganjira unti nganjira me se wasi dan timi me o ma me metena bi ana se obepam me fa o macha fa ma o na sum na me nko na fa nye wasunjue na sum nye masunjue ti me ya me ka sa asem ne de kire no ti me se we de me ya ma me frɛ ma me nra nwumire me ka kyense mama ti se anu ya dine ti me de ko ba bia ye beboa me me de akɔ police station ya ka bia ma no me de akɔ 2 times ya ka bia ma no ya ka bia ma hwan mi kunu se wo se ebe sidani ya ka bia ma no wa asɛm a wo kan yi mama niema mi ka se ya ka bia ma no se niema mi ka se ya ka bia ma no se wo me ko du ya me ka se o mo ko sunne na me ko mi baby na ma ayi papa ne ka se oh na se wo nya wa wo so beti ma ja na wa ko eni na wodi gina so asema kan beti sa ni se wo so won fa won ko na da wo ya wo ni mu kuro mu kwa mama ye fie ye nya wa le sa ani ase be mi dia papa ka ye nya wa le sa be na no me peso wo de me kan bebi sa se na ayi se udi ni edorade me fa cha ademu no nkumi name enti kan bebi sa se mi name we na se wo ni mu kuro mu kwa no so akokeji akofa ka na ja wa pro wo de magu mama mpacho ready ye fie ye nya wa le sa mu ja wa de sa se obabia be ma obaji oba free abusuan nsem a wo mpena wono wo ma san fa ne bra babia obefa no na fa ne be hye ma me ne papa nsem se me baji ne free mu nsem enti sise de mintimi mo nje ma de na wa woro nsa na ma me ehun se me ba hye me nsa na wo ntimi nka se ko na se me ko na se me nduru ya na me ma me na papa bi se me de hye wo he na so wo ma wona ti ko so wo mra wo kaka sa se we wo ti me se na me kan no me se o de won timi a on fa me ko na te na esi ko no to ko ne doso na wan na den to kwa ba mama ni de ni so be chiri so be ko bi sensika ko oni ni din ko makama o de ko fisika sem metum ko fa betum de ni wo se bia wani bi ana mama nyese wani bi na de o de sika sie mi miti wei wo ye mpa bo Ghana me di mampa boy jibi ko ton wan ma asempa na oboso sei stop container ka sie o de se nyame adum nim se mbako o se mon ko minim container ka sie ma me ka kire nse be ma me de ko me friend mirror prako pa ye fie be ma ye friend mirror me ka kire se mirror me sraw container no o de so se sisi ahode me hira ni bisa biem nyese adwuma mintimi nyo metima ye ba me kwachima na akora no hesa na me ha akora no sha enti wo de container ni fani magum oni abosi akora na bako fa fani magum a fa gum na eni mentena no na kakra me so me wo me fa ko ye bojabojwa mfa metena ni mu na ne ye nyina ne betena no a enta ne da bia usika se nsem na wo na me so hwe mbojabojwa asem wo am kan ye mama sane minim so ofre na busu yafo na ka kire o mo mesi wo ka kire me se me wonye store ne mama mentena no na me minim se oboa ampa na o se be kan de se ma sankoro na wo mama ani mi mama ani se wono wonye store ne mama mentena no na mama se adan se nka efe se wale fo mienu store e wo ho wo se oba ne nya adwuma mo na ne yama ne ntena no na mo ntimi ntutututu nsa kakra se me manfa ne ma ansi miti so nko achima na me na hu se me so ne manfa sika me hye se papa je ene me nya boafo me mwa no abo je 3 sen dodo sen 2 times sika sen o de ma 3 million no se fa ya den patonto de ono wan ka de kwa me fanto ba me na me de to asomade de nti asomade na just ka tonton ye asomade first one obo je 3 million e na hye ye ade na hye ye no o ma miska te no na mi di wisu eno na ade bo akoma there be like me nye me ba panyini no ne ba panyini no eno na me de toto me ho niema me kwose na se omwa me ko to niema ba meyi na me de bato na asomade no ko e de bia na yetimi to sene ma ho samina ndena enshira nko ayi nti to da bikura mato a eniru o milen
I want to vent to Susu. Mama, so me to your milk on me free in jam temo. Open in Janko, honey. Look what mamma, number pa. You go penny no. What one mamma and papa now we are me 3 months and some back. And you caught now, mamma, no papa and chain, or no, when you say your bosom say. Many 7 months. I may call a other beman a pamo one. Yaw na mamma, no na, and a mamma the call. So let me give me life. Now, when I trip for us, one. My young yes, sir. The baby says, I mean, some make us some brother say I train by them. One that is subed the answer. No, what can see, and yes, idea. Not just so share one alcohol. One that is subed the answer. Me to buy it, maybe so say. When I train for some worry because you to buy my only subai. When you're sure so woman is to buy name of now, what dear Nana now will pay. Because on 5 forces a ring gibby or more quano my say. The two super so we shall be a who's worried. When you subai Casa dear man by nominal. Me pese se na wotie no me de ne betena be ma de se obey fa wo ba na be sisi na na efe e na obeti asemase so ye wo ba mu nyina mu ka bo na me ye ba ko a awale eko ayi tira me nim se oh me de me nim se metima I hande ade no ye soft na mo twempra no na like or ye soft and na hu se wo betimi handle no listen na wotie ne de ma wo susu sama no Debbie, and yes, na sunu wom, but now feel says a more warrior. Wo betumi asesa no and na yesa na twempra na ne se chinya na minim se obetimi ayesa mo twempra na ne se chinya oyi kakra ba na mi se bi na eni wonti na wonye dai wonyama ade mo twempra na anya mpabo adwuma na no woye mpabo adwuma na mo ware anya mpabo adwuma na no woye anya de adwuma no kwa na eko ti di ntira mo twempra na obeyie na mo ware ye obejai as okay if you from ma and nakeke Debbie when you me question na no ye beba na so me say di enti na mo twempra no wo yiska na mo ware ye ya ma abemu waseminyi empra ne de so oye onye ma hu se na wote na hu aso beko enti wala wie na fe no ba kire se yo misuba fe na mko fa ba so dani suba ya didi kire me empra man ka meko mo twempra how many years yani ayi kura 1 year kura mpo aware no mo ya na sorry na fie why na fa ho ka me papa ono be ma no like fie ye both me fa se both ni nyina ono be ma ne me ma me ne fa ataka no be ma no fa aka ni bi na won so wabusua ye o ma no papa enso fa aka ni wo be kai sika dodo amode ye ono ho ade no ho ade no be kai fie ti sika ye gi ye de me papa no gi ye de me papa so ono company chenchire so on peso bia ope nipa na abusua no kura ye me ensa na anko a bai nipa ba kakara e no ka so de nyawe on for 5 million mla 5 million pe no je ka de ye bobi mo boka ene se mo susu anya ne chenchire mo anya ne mo so no mo de e boka na ade ba ko se ya nhia ye ye ko sa me na ye ye ne ye na hia ye bebre okurunum tie maka papa se tie anya ye obi ama you know oba nipa kakra bi na bai eno mo maka kwa yie ene na mo ni dofo yes ni dofo na mo dofo pa bai ayie ni nti obi ama ti mama boka mo nua ni nyina aba mo so ejan de enya bi ma mo ji na de ba ko ni abusia na de mo ye ma ya mi ya abusia mo ba beja mo ba awale a won na etua mo sika awale ni sika na ye nya na se ni nyina ye tua lolo fe odo ma abusia fa ni ba ko fi o man tua 1000 na mi bisa se na wo na wo tua lolo fe de ama wo mo na ma junu ho amantiase femis adabi we die omo ye dey for omo fa efiri bono omo fa ya asante okay ma me kwa ho man so na me ne Alfred eni nkomo Alfred mama me mo ha wi ai usini di ba me so jo so ma me ne bi yes Alfred wo di ba ko e dey me do yes ye fra ayi wo ko ayi ahenma kokobe a hospital bi o ye fra me ni bi amba o so yes wo ko ahenma kokobe a hospital bi o ho di o mo de fra wo ye me ni bi sa no bo what do you come na from mama ni bila
Even Comedia, and from a man, I send the question to trade you in the radio for every of Mama, and nothing I think you are going to take anything to change. They mean back to cry. They mean to look in it. It's a much I mean, here. Mama, please send one of my friends. Mama, it's not some against her as me, yes, and maybe. Ah, you to look in it. Wouldn't the mammy like a channel? Whenever my mom she is doing. Whenever my mammy, only must be mammy back to cry. Only my back to cry. No, I'll cry the woman. That's okay. Hello, Mama. Emma, not meet you, papa. We walk around with the main kind of thing. Well, a crown, a research Bema. Then the minister, I thought I never could tamper boy. You know, it's no one for one of us. Then the kitchen because you're going to one day. That's how come when you could Bema, oh, could be government hospital. I don't catch you what is for money in other call. It's me so more. And I'm getting on so the same Angatano, Liam Pabua, and Pabana says, can you? 10 into the same now on the management, don't some of them. Mama, I'm seeing my mother at one corner, so I use them a corner meeting. First, we women be my day, my dear, because my year. The boss of the husband, my son at my son at that year. So, it comes to be more. And my son is got long for the balance. That's it. It depends on the women be my day, my dear. And it demands to come up from me, now we ready. Now we ready, I'm saying, Mammy, I would you have to tell about me. You go show me a day. Make one, you know, to have a dress. If you want to make can I'm defending. Let's send this kind of my but you are not going to say, let's meet or say, crack on the man. I don't know what to say. I can't alien into it. I'm saying, Mammy. I don't know, yes, sir. I see a party at Chimadu. And I'm in the name of you, but Madame Mukunia said, look at the town. Otherwise, the number to say, I said, not the you sequel now on the channel. Let's imagine. If you imagine some back and you could be with all I'm ready. You will share my elbow. And I'm only to one. And I'm making realize in the court. What's it riding? I could be sir. And I say, I call and could be sir. If you know me, you are because you're baby. You're me, I'm going to say, and to be called. And I'm coming to me ready, or coffee. And I'm seeing you, I'm saying, you got to it's in a diesel. And I'm in one. And I can't a cotton woman, I can't trade with my you could trade with my Macano. You could trade with Macano, already Macano, you don't do Macano. And but Casa, meet you, pa. Until a good Macano, said the until one catches my mamma, the Sacrano, which is a holy. It is one cook, nothing is a catch, you can really do idea, which you chat. The best of the Macano. And see that I can't get the other from the Monday, they chat, they chat in the infinite now. Like I said, when you never tell me a war, I can't no, for the chat, oh, the Como, no, I'm going to be. Sylvia, it's one of my one. And in Papano, and you want to watch the same chat. It's my mother from Nancy for ma, and couldn't cut that because it's our margin so much, our woman, I quite a bottle. What's the bottle? And I went to star. Sana went to go. Sana went to go. And to mammy, done when I see on my bath and send my more on mammy free, let you two. Let's see by 2 minutes. I'll see. If you want a mammy quarter by a quarter by them, sure more. And I'm so much crying, or see a baby. All of your baby on crow. Or could you uncle? Where are you, could Java? Oh, come here. What's the meaning? Obama Kowalo, who could be who? Go, could be a Kubabiana Joa. Oh, coming. No, not to see. That's all. To be refound now. Oh, you found another mother, but to say, what time? I think of you. Toka, and no Saka and Nemu will be shared too. I didn't talk over the Toka, as you said, Ancasano, show me a 2 or 3 for one. Madame, if you want to make a watch, Papa,
Go buy into if you proof you. Go fast, and talk was summoning me moon by because minimum say, much in Plaka Crans and walk quiet and what dear, and to minimum says to buy way in the same quarter down a dear, and Canyadia will bet to Sika quiet and what dear, and start a brebe. What is that? Minimum oh, wait a baby one mark one and start to be on ma, a bonia, I don't know. All funny, my long so come so, you one coin and what, you one coin and what dear, let's check. I'm so I mean, I would say, but no one will call what they say you said, Boma, never come to me. There be a dynamic person when they say, on so who castle or more than any other didn't me person who no bra if it's a timer, more trim prano no or brand and one say, and I was saying the Kawane every year and was swan and May, and now, that's no. Not what one said, I will read anything I know about the other. I walk a second about. But I mean, young check on 1 year, yellow, madam. I said, yeah, anyway, I said, I'll do for me. Okay, my mimbisa way. A brand no train prano, a dear dinner na or yell. A dinner na or yamau as or bar woman say, ah, Dora, a marriage material, me buanwa, me. Alfred, sorry, a babuami wa my brother Muntino, men conquer one day. Much in plan, dear, and no yamau. Yes, Plano, madam. You won't babua over the many sites. And if you want mamma, with your bow, and the minimum one, and your car, minimum. I'm getting my plan to the family chain. When I'm in your mouth. You soon, you never see. Madam could do every crown of it says, besides, say, let's see me near my crown. How many years you? Yes, and now days, and now weeks, and now months. Listen, Mr. What do you become? Oh, what's in your mother 2 years in me? Jina Somame, let me miss an assassin way. Sister, oh, Papa, you see, yeah. Would you Jina Somame, where do you hear me? Because Madam, what you get when I come with the my father, Michelle, we come to do more. I will see you. You can set up a Yama. Taichuku, Najma, Miss Sister Dora, Mama, Dabana will say, who couldn't Alfred, a Saturday near Mama. Maybe so I said, Mr. Dabana was seen in near my Mama. You're starting to corner, baby, you do your friend, Papa Catchan, say, what Bremen see who couldn't see sad and I'm stopping. Ma, mean to me, I said, Dancy, and I said, I said, Femianu, and you feel me, and this saying, you mean, say, Namini, you say, when I mean to me, you to me, I'm not check. So we didn't say when I was 30 and I so we to me. Bra, what's I feel my knee, and yaffy. It's one is in near Mamma. Ma, one is in near my and then my kind of prayer says, I would who miss it come from Mamma, and near Mrs. Miss near my message, and then come as my kind of quick pray. Madame, now know the papa, don't win the end, said I know. Oh, bless you, so it and Mama, na me pache wo otum oma wutu tonga ne de elu die me tuma ka se ne de endo fan kame mame wunsi wukuru bossa shoes but won fa tonga ne nkam ni wukuru bossa shoes de na wunsi bossa shoes wunim sa se hobebo ma enu de wubedi wo kondo de a wubedi Musi wo ma osika dabi me no nya adwene mate o ma osika anto aduane ni ne nsa chi eden enti wunsi ne niema ba wo kodo dia be kwa akwadi ma me mfa so no me dia me bae na woni ba me de ba ko bae woni bi na mama me nyinsa na asai ma papa sana ba minye bi kuma no enti ye wa ye no na ya mi ya me simi ye ma bi ende me kan ko kire play
no I'm a city man to catch a mammy say or what I'm doing if you catch a mammy you catch them to no I'm a woman but it's a fair woman of what we suffer next and no we just catch your mammy and now mammy will catch a wall or no catch me the name is not a setter if you catch a mammy what I'm doing two mammy at the same way no I'm on two my papa is not to Daniel wa free so trouble asare me asare so o ma me e na wo so na wo kan mama me de dia go di matem e fa me mabusi ya na so me du atem ye nya ye di e ho atem ye wi a watwefo mani wo na wo fro ma me ka che se mama ma se wo wo wa de hu na me si ye ya da we ya da ni je mani mi ho o frɛ fo so kwame nya ko hata ni bi gidi so ma me som se kwame ndi tura da bia no kwa na beta obi a me do ka security as na wo fro ma me no wo fro ma me akona ma ne na dan kura na no e da ni wo kwa poni esi ye ma me sori kwa ya sonda ni ko ka tire ye sofo se be ya sofo be de obetumi Daddy, ma te ma ti be ye ti ala ma me so aka se be be so da fa ma ya ti ta ya ko to hu ma ya ti so wo ti mo wa mo wa ta sa ya ne se dam da mo da ti to no be ku ba kam be ma me to ma ya ta ko hu ai mu se sem tan aka no mu so sem to aka no ta ti ma me ti a e ko ya ma me ti ko sa ba e ma me ti e mo ti ya ne ma me e be ba e na me se ne ma me ti ba ye bi ba e ẹnna ọkọ sẹni sẹni maame ẹdi ìbáyìí ba báyìí ẹni wọ́n sẹ ebi afasẹ ẹyìn sani sẹni ebi afasẹ ẹni nìyẹn ọbẹkọ tọ ètùsà ẹtì maame di báyìí pẹ ba ẹtì maame di afasẹ ba di a nyà lẹsẹ bẹẹ dẹ ebi di ẹtì ní maame di ẹbáyìí ni báyìí a mi fa sẹ ọmú nyina yìí su madam báyìí ní maame di báyìí no ebi ní maame di ẹna ẹsẹ ọdi báyìí no ẹna mi sẹ bi ní maame ká sẹ ní báyìí dẹ́ndín mi wọ na mi kọ́ na mi ti ya. Mo am so de me twa no di ma ye de di am so ba ide ma fam ni anko mo no mo di na de ehia pa te te ni kasa o mo di na ehia mi because o ka mo we ka no ho e fi ala ka sale skeni wo nti ba ide no ho na bi ska ka o mo wa o mo ti ga te ni aka wa de e di e am fa ga ko mo na de ba ide ni ye de ina ko no skeni na ko mo mo o ya sa mo me ko mo as madam baye di hono last week Thursday ebe si nyami 2 days eti ko na ko ni suma si mama kete nyami ni si tebi hono eti ko chen sale se kom ka de kwa no ko ni si sa kom de mu eti si se ma ba yide go ma na ba ni hono na ma ko ko mi de mu sei ebi fichi wa fi no era me gbe ya de mo na ko ba yide go ba yide fo le go no ba yide na ko no ni na si go lam se obi na no ka se ba ni nya de se na de obi di ba yire no lam se ma mi ni dia me wa man kwa na de eji ba me se se ala pa no ko me de eji me ba mi ni di ti na ba yire na mi di an kwa na de eji di o ka se ba yire no se ma nwa na kwa na di o man kwa ni di eni ni tira di ba me so ba yire fan ko we so ba yire fan ko ela me ku si sa ti ti na be de ba na ko ni bi o si da o ma me nwa man ko ni bi ela ba da me nwa ba yin si san so a ni di san ko ba ho an be su ni di kan ho ablan ko ni di la ko ni su e ti me ka se ni ya de ni so ba yin na me sa di ba ba am ba nwa ba yin ka ka ni ya de ni di an sa su na me nwa ba ni so ba yin am de de ni fa ko ma no ya de wo ma me de ba ye no me ma me de ba ye no ela me só vai ele beto no ave me kwa me só vai ele me disse ba no abusa me na wo ko wa me iska wa ka me kwa o ko mo iska na me mami what me to try too much e ti ba ile wo ba nda me ba ye e ti fa se skeni no kwa na se fa se ba ile go ma ti mo ni enye won search na den because wo se won search e din ni ti na se madam e bi ni wo mi se na se mi se ama se ni ma ho se kata po wo ni ka ma bu mo ho mi bi sia mami bi ala de ko wa mami so ma no la ni woni ni kasa
me give me 10 million o ko no ama so me dey mo kama me kwa na o next ko data 2 million mo ala ko so no 4 million asa na ko fo mo tete daro awo wa kwa no me fi na ko mi ko mo ko mi tiebe me na ko na mi se ska me be ya kwa na fi hospital me na ko o ko na ni sem e tete o tete me ko chen mai di ala ma ni ka tete o ku wa bre wa afa o me wo na nam wa na mo se me ko be bisa mi ska madam so ni ma ko ni da ki se ni wa me tra me ba ya fi na usia e dollar na wo ma ana wo no na be wo ma wo na mi ba wanya fie sen ba ya se na wanya fie sen the pastor ama ko 87 na wo 37 years okay nti na wo ne no e wo ba wo din kan okay me ba wo di agina so e ma me ketua bi Dora mama ma mimi sa wansa o Dora pa adwuma like o ye ba brefo madam madam o me duma no fe me mala smade na oto madam ko no ko di bi o ko bi fa se e dura no be kwa da do ko pai bo o ko da kwa sia da ko pai bo ni minda o kwa fori madam afa ko si ya o ka tem sem na ma fena si jina soma me no Dora jina soma me mama uko to na o be ko pai bo papa sa kwa na ojume phone so no mama sa o ko pai bo how many ya kwa ni 2 times ya kwa ni menada ya ko fiada na me menda ya kwa sorry o ka se sen ye so wo se bia na me ko tell me kwa na bia na ye de program na ti wo na ya yam pai bo sa mra tuna mama minyi se na asai tina me dia to ye so ma si wa mo yam pai bo no de no wa ja asomade no me ka sa mra so ma ye funu de na entimi nya nyina yiye timi de to ye so fo ni o se we de me fan starting pai bo na nyina na gina afide ma starting me na me kwa e no kura no me ko na me bre no ko ti mama bre no me be trans and chichi twan Alfred wadaroma nyame ya adoma ekina ye betumi anya wa ha batomati me da se me pacho wadaroma ni de kwan so bomodi ama yensan kan wa Akoma FM ha no pa be 10 wo ha se yankuma ni beje 910 wadaroma 910 me pacho ai madam wetin kasa batoti Alfred kasa te na kasa na me kanza no madam me tini wakasa ana me traba madam woni so kasa do bondia ni nanti Alfred don't worry ni nanti na me sebra no wani mu nyina kan wo bi ntira me sebra no me ni ma de ko de ntia me sebra ai why Alfred that's mo so ko eda ba de enyewe ebre bia ne de we sesi akopie ba bia enyo ene ya ntwe so a ente nti ba bia we se pia na pie no minim sesa de ye fra ya wo sigi so no kra ne chese program ye program a wani de a kire wutie oh mi sepa na wo sia no yeah ayi siana mi sa papa o sa wa so mi a che mi sia o ti ka chen sa na mi fu na mi che futu na mi che futu wa di mi chia che enti afa we de wadaro ma china said ye ti bia no wo de agya bibia wo ye bia to oba ye beka ho asem na ye mfa ye ntu ye wadaro ma mati mi pa so ayi su de mi pese mi tuma ba afa wo de bomode na bra no de wo how why betna wo me ba betna se be ya asumdwe be ba no nkwa na ehia mati ni sa anya mi pe wada ma asumdwe no nkwa na ehia Fred mati ati se be betni si ye no mi nyi sa wo de se asumdwe no ankasa na ehia enti se de tie bia no se be ye be toto ne ma na fa no nkwa na ehia ye mati nkra wo mu na ma me bisa we ya ansa na no hia me pa ma me wo ma me ma ne yesen o mienu pena ma mienu me pa cho penia di fie sen o 2 years 2 years and kuma di fie sen we feel anya bosome ne 3 weeks bosome ne 3 weeks say a wo bema edi na watch sen ansa ye twa ne bema mama we ni ba ipanyini no
say normal me ye fie ye nyebi ntimi no like me no mama ye nyebi ntimi no me wu we na ye kwotwa ye no mama me peka sakwa me fie mo nya den like ye ntwa be ma akote enti kote botofo nkwa nego me no me ma nyina bia ni hon ma ye twa no enti wani ba ye no jidi ni ko jidi uko jidi me patwa be ma no ko jidi Debi wonko enti ade na wodi jidi asori atichire be ma mama nye ntira ma me ye we ni sa no me wu we no me ka se me nwo me se me nwo oba me mpe be ma biem me di kantam kunyankopo nim se me mpe be ma biem fi se be ma me kwakwa wu a me kita akora ni mu amama kotwa de na me bedura na djubre me nim sa de na esa me kra akora du mama me kantam edigu akora no so se me nya me be ma mba biem ma ne be ma de me sere no mane mame enti we na ba ye no madwini twisi sentama me kai ni koye ni kwakwa di hospital wa mama akora ni nya join this David no so mu ntwa David tobo mama woni wukunu aya adwene bema sorry amikoni bema na ye tire enye oba mama enye wa sorry awoko na ye tire mama ewo fie eye bema no so ti ase enti woni bema na adwene ho aka kire ne se mira asori amiko ye gidie so de ye ntwa ye eye akoda akote eye kote boto enti bema ma asori amiko ni homre ye bema woti ase na ase ne ntwa ne kote anase ye ntwa mama me kai o eno se de first one de wampene we na me kai no me ne tena se ka kese papa we de me sraw me di ko de gu fam me sraw me ka ma woti ase ho o woti ase ho afi no wase ko dwene woni wabusu ya fa ko tena se akoka afi san ba ya wo se bema ne ware na okojide na me nko ware ni ye no jidi na me ko dada ba mi jaye mi shano mi jaye me kan se bema ne ware wo jidi mu dabi won ko bi 20 wale mi mu dabi me tese kama woni bema ne hia na wo ko jidi dabi mama eye jidi na dabi ntwa me fi se akora na yina me kan samples anu mama ehu ade na ehu ma de na ehu nikunu no obi a menye mama menye ka tell me so me kwa wo ma dabi o hwa nya me no first matima first nyinsa no be ma ne do fa atiti o ka jira mi say we nyai o sa ko o sai fa nyinsa foforo say nya be sa fa nyinsa foforo dabi we de dabi na jidi phone twakote na jidi phone awo awo pa de e ware kwa mi mpekura biem me se mi ma me kura se ma mi afani tirim me ma me betena ni owu ye no se dabi afani tirim o ka kire mi se na ye fro no so ba o ka kire mi se anya won sman se me wona me na me force mama o di a kire be ma wo wie di a wo pe ba no ye nyina o so o pe ba no na wo wie ni wie di o pe no enti ni ye shia no Alfred hello Alfred okay enti said ye tie bia no o kire ye be shia wada Roma Akoma 87.9 FM Akoma mu Nsem Dora obehwe me ekina ye ne nyina ehia we ni yete ho ne yakasa wai na yetimi atete nsem na se yie pa na atumi aboye ekina ye baje nti no de ha adwen Akoma 87.9 FM Akoma mu Nsem dwumadie no eno a ena waso egusada utie no na etiefo mi guso na mekai mo ese yeba no ama mommy ye nka yeba no ho asem kaka ai yeba no eti order screen so Priscilla kama na nso kana ye hia no eye 2.6 billion okay enti no 260,000 okay enti ye guso ba wo de ye ntwa ye ho ni ye nko commercial asem ye mfa krato no mra ye ba ye beka ho asem na Jesus Christ. Oh, nimeka 7.9 kuma. Yani pepa na pepa. Kaseme. Ukosko yani pepa na ya de ma ya ope. Udi fufu.
Mr. Kasa. Odi fufu. Eh, we do know. We do know. Eh. We do it. I really want that. Na Priscilla we dey anu be pa na ya o. O ga jam ni ko to bi mi sisi a. Akoma FM. Ya se pa na we favorite food e dey. Ani do we yan hu ya hu. Ebi ko. Priscilla na dey anu be pa na pe. But fufu pa mi fufu o ma mi so kwa no ni fufu but oni de odi fufu. Ni de pa ni fufu o ni. Ni we nem pe Priscilla ma me 5. Ani so me fufu pa. Maje fufu ni ni ya shi ani ti ya ka no. So okay. Na Priscilla. What school are done for pa your friend say? Akoma FM 87.9 Kumasi. I'm not having any idea about primary school. Therefore, Emmanuel anyhow. Na adawo kan say me. Now so only need to come na na sisi a de be chine nu e be kakra kwa obu bisa na nu refi. Na refi on kai. De ne hana de. Agria. Woni ni o kan say ntina wontumi enko na ne. O ka chere na ne. Seconds. Na ne refi. Senya onwa. Yes wa. Akoma FM 87.9. Priscilla. So we be fine. So we say we be fine. No Priscilla we kwa na madam me bisa so wo da o ya wo bombai. Wo betimi abobi a kire me. Hey, ayeka. Kede wa mo tin ko de Priscilla wo boa. O se bombai. Bombai kire me. Empire be na wo da ya wo bo. Wo betimi abo a kire me. Isi fe mama. Wo betimi abo bombai na kire me. Refi on refi Empire na ya wo no. Na wo betimi atoni na kire me. Wo betimi Akoma 87.9. Okay, your dancing shoes ready in here, Nessa. Busy. So you want to tell me? I'm trying for a say suda. Abata kasina obaya oba. Abatampa over from the Abatampa over from the Oh my God! Here I think I go for Jesus Christ! Oh, me make us be na me na home kakra. Madam for no say maybe na o person me sana am dey frost right. Ma sha me ho dey me ampa e frida oba nya o say me sunye. But come on. Ono enyomo to ye onyame tu shenyoma akra na etini ato ono a wacheche no ho re no ba and ohun ne say nyame na boy ho ban me ehia nyina ha me ho ma wo so no kwa na seriously sawanto because so better school jomo me krade unsem krade onya ka no ma hyehye o mo Akoma ana num bia school o mo title to no di yeah na so ono atimi tina so no ho say num we na wo say meto a
Mama, why have Miss Mama have a Miss service? I was seeing working now for Yamichi for so da. Nanya the boy and home. I'm puzzled saying a taba can say I'm born who by a dear son. Boko Pamako. Dr. Amwa, no way, pa. What's your fault? What's your fault? I said, Dr. Amwa said, Yana Pa, didn't catch it. Yana Pa, but turning cram out the door. Mamma, Mimi saw a question between Margin and Sana. Menimia Beme, Edin Como. Why? Aquasia, sorry, you can't say. After sorry. Why are quite a bottle? If I should have it. I don't want my Bema or your quite a bottle. Ma, and I make us say, I saw me giant and me shot. Into me, many yams and was I me pay. And I'm so quiet, but oh, yeah, me what do you know? And I'm coy. Now me rest and call back as oh, a bar. F, and ye know, mum quite sorry. I know, say. I then I said, ye trap one peneso. Na say, it be a chinchinachi. Bear may, a woman so nigh your head, dear. Nanso so, me ma sorry I make on ye trap. Say, I did me person me when they say, Some moon trad ya, and ye water bear my yen china quate. And on a me patch. Now, what whoop at the Yassens and home camera, Alewa. Now, Obano wine and conquer quite a bottle. Mamma, maybe I make us say, oh, Nina, or one covet my idea. Where you know, Nasa, wouldn't say yes, it here. Mamma, Mamma, where you near was when you met me, see quite. No, Mamma. They may pass me when they say, yen trap, moon trap what in a dear, and your most woman want quite a bottle of way. Eh? What do you want quite a bottle for? What the Yassens and home? Now, Mamma, why they worry one them? Because the name person beside, no, because I man is quite a bottle. And this uncle will call, sorry, mean sorry, be a idiot. But the American said, Chinchinanchi, Beman was Kobe, dear, and come in hell. But now Beman in Kobe. But as Wabano, was say yet Bemano and just on forward dear. And it's a moon chap, a crown of Bema dear. Then you people should marry one more yentra, one more Bema because I have on it. Aya bonnet see a trap man, a bonnet, dear, and you would dear yatra, your bonnet, maybe the no. And the other now, what did dear yatra? Mamma, Miss me jai before Namisha, and to me, one year, no, I wasn't co jibe, man. Why, am one dear reminiscent be our say when you are quite my uncle. So I am my dear, so when you are saying, baby, I do, annoyed thing. What to me, cousin, and what the 2 for the chame papa. Catherine is a what I na shame papa what the enforce you baba ho asem ba yeta me yes ana ya wonti masi bisa wo no enti wo de atwa umpe ba dia ani tasi se di wonyare no ani nyina kira be ka ho asem Rebecca Hassam Nina. I Akoma 87.9 FM. Akoma Nsem Jumedi no anu asugu so awutie no mabedwa for bebem enche na omobemu a ye besen aka ye ba press la ho asem esanse we eye adwuma kase we eye sika emuodu we ye 2.6 billion we ye sika ye hia no animu ya entisa ye beko no wanhwe ya na ebi asan aba beka ho nti ye kasa kakra na ye de afem kakra e ma obumfu ye na emom no ye wa afem die bi a obetumi e na meka no mese ye skafo akese wo kurom ha senka yade a wono eboa ye ska akese yi a enka ebeye ye pa ye nuanom omo ewo abrochire yi esi nchene a wo mo boa ye akese kakra yi a na ye nuanom so mo wo Ghana omo so eye wo ma fam de bia mu adendie nenso omo ye wo ma fam de bia 20 30 5 cedis 2 cedis 50 cedis chese bo ho me hunu se Ghana ni asende 500 and something am say me de pa Ghana enche obo nu se MTN the transfer omo jiska no omo ye ndai omo se yi no amayi obeya MTN fa from akosha de ni me se ai obi sin ko send 5 cedis yokoye 505 na me se esu enti ya set ya de obi afro sesi ya no grad so can say was send 20 akose enti se wu hunu sa me hunu sa sika kase 500 wo Ghana enya me do
because HMT and Befra waka just one background course and the 500 back out into a set yard. Oh, but or more bomb homo than so the here no a doss into Miss Wadaruma. Baby, I will be a young can once a year, best son can once a year, baby. And I find it as one so as a baby, I wear it as was and come over to me. I call Nanke ya or my raise a cracker hona. I saw ye dear Yisway. Omako Hami, I reject you, Modada. And you know, ye madame and not many are singing a crown out to Tomono. So I say, and Tim Oberboye, I be your 4 bemoy, best thing I can once and crack. Now, fade, dear, what dear, but mobile money numbers, not Namebo actually one 0599 305 202 0599 305 202 0245 301462 0245 301462 and at 0599 814 926 0599 814 926 say the numbers na mabono e dia da ho no e ye Mary Akosua Day ye de begusu ama Mary Akosua Ade na mom 0245 294307 0245 294307 ye Ishmael Haywood they say won Ishmael Haywood call baby a ye heya eno ye Ishmael Haywood nti ebi a wo send Debbie say America say we dey nti ye wrong Debbie ye no ano no nti ye wi a ye bechem na wahunu we di ni wahunu we di se be ya wo send ya onya confused 0599 814 926 0599 814 926 Mary Akosua Den 0245 301462 Mary Akosua Den and 0599 305 202 Mary Akosua Day 0245 294307 Ishmael Haywood and na ebeba bemena mamwa ha me de so mako family nwo currency mako beda se ewo akonya odiama me na mechia watiefo na machia wahwefo nyina ama obibiara akwaba aba currency ye ne de inupa eye Zahara Mixture Zahara G capsules Zahara Man capsules en hindi heba mixture abedwa so na yedra eye Zahara Mixture ene Zahara G capsules eye don waso a ebu obibiara boost no immune system odofo ene opa dura ebeboa wo ebekenya obodi no ebekenya nkomo na ewo ho a yale bia ba entimi ne umbedin kra edro na ne Zahara Mixture ene Zahara G capsules obi wo ho a nkomo na ewo ho no emre nti ntontompo eka ne ba kumpo a onumadura osanka malaria fever etete ne nyina akono bo se entimi nko because say owo weak immune system enti opadura ebeboost immune system no amwanya ahoden a odofo mesrew pe Zahara Mixture ene Zahara G capsules ye dro we sha ye dro wanso eye infections adro kese odofo oyoba na wo ho a sabi nso gugu kakra na ni ya brownish anase yellowish anase sabi pampan kakra wo ma oba mesrew adura mekamfo dia mawa ebesiesi wa himfie ho ama wa himfie ho achi yopo ene Zahara Mixture ene Zahara G capsules oba bi so wo ho a wate enam yare bitise gonorrhea syphilis amene jani sisi yale so a ne pelvic ho no pains pa ana ote onama obu oba bi wo ha se nanim ehwe north no obo he na chi ehwe west oyoba na wo sa wo ha we ma edura mekamfo dia mawa ebebuo ni padua no enam yale bia ahya so aye chronic a etetewo ebeyi ni nyina afi ho ene Zahara Mixture ene Zahara G capsules bema bi so wo ho a wate enam yare bi tise gonorrhea syphilis ama odunso a obonse ne bema mu nyina ehyehyɛ no odunso wie so a oho na ose odunso obonse ose odunso no na ne dunso mu apai mienu wodunso wie na onam no obonse oho a na ohu se insofita efiri ne bema mu eba uye bema na sha situation we na wom na woso adura bra bema mesrew me kamfo Zahara Mixture ene Zahara G capsules ene diamond anuni adura ebeboa ebeyi gonorrhea bia etetewo ebeyi syphilis bia
ha wadwene nyina afiri ho bema bi so wo ho a enam yale ama ensansan abaje ne bema aboso bema mesrew pe Zahara mixture ene Zahara G capsules ewo herbal shop bi a benwo pharmacy shop bi a benwo ene licensed chemical shop bi a benwo utoduro na udi ya ne se mixture no ubetwa cap no miensa na de capsules no mienu aka ho edure numre so a no wahwie mixture no cap no miensa na de capsules no mienu aka ho bema mesrew enam yale na etetew udi nom Zahara mixture no ene Zahara G capsules no num toatoa so na obehu se gonorrhea syphilis ene enam yale bia ahya wo so akyene nyina no ebeyi ni nyina afiri ho ye dro we sa ye dro waso a oba bi wo ho a onya ne menses a osanke di 5 days anase 7 days no dakro pe na ne menses na twa uyo oba na wo sa wo ha we ma edura ebetima ma flow no abaye ene Zahara mixture ene Zahara G capsules eduro na ne Zahara mixture udi ya ne se obekọ herbal shop pharmacy shop ene licensed chemical shop bia no wato eduro no obi wo ho so a osa pa tete no osa hana adwene osa ama mesi se edu tama obedidi mpa na odwene ho ede ne ede ya aduane no ede ya meko wom kakra na we wom kakra because say ode aduane no to ne yema ne yemba wo no ne bunyina be hyehye no odofo wo sa wo ha we ma me kamfo Zahara mixture ene Zahara G capsules ede amawo enu na dura onuma ebeboa ma osa bia tete wo bia no ebeyi ni nyina afiri ho na yabeko ye bra ye fe no hindi herbal mixture se dro we ye dro waso a ebu odofo bia me se adwuma wo ye ugina wiam che ana se adwuma wo ye no sometimes uspane mre bebre ewoja ho a hindi herbal mixture ene dura ebesiesie na dua nipadua no obu wo a malaria fever 3D hana adwene santuntum twam kwa na ka ne ba ku bia na ne yale ye na ba odafo se malaria fever tete na wo ho ama wo aposo nyina eye wo ya na adwuma wo se wo ya untimi nya odafo me no to ntia wo de pe hindi herbal mixture no wanom na cap no miensa anopa miensa wia miensa numre odafo num toatoa so na malaria fever bia hawa dwene nyina ebeyi na firi ho ye dro we sa ye dro waso a ebo obibiare a typhoid mowa na ha na adwene se typhoid fever tete wo typhoid fever agini pedua na boso typhoid fever ama hu nyina ye hyehye typhoid fever ama me say eye wa adwene mpo say obi mpo na ato odo because wasonura hwe yale no entimi enkwa odofo me kamfo hindi herbal mixture ene dia mawo odi ya ne se obekọ herbal shop pharmacy shop licensed chemical shop bia wonya hindi herbal mixture na anoma obehu se o typhoid fever na ha wadwene tete woni nyina ebefiri ho ye dro we sa ye dro wan so a ebo obibiala owo high blood pressure odofo se o check o blood pressure na normal blood pressure eye 120/80 na o check wo de no na kwa na ekosoro na da ne wayam sisi a odofo mesrawo me no wo tontia se o de pe hindi herbal mixture na de nom no cap no miensa anopa miensa ria miensa numre odofo num toatoa so na high blood pressure bia na etete wo no hindi aduro no ebebo ebe stabilize na ma obi wo ho so a esichire yale hana dwene esichire yale entimi manenda esichire yale ama ne so tia na etie wadwene ho awonte ase aya na obrepebrebu aya ne sa na ototo mujaduro na ononnom odofo mesrew wodi epe hindi herbal mixture na de nonnom onum toaso na o hwe didie mu na nyamam wi a obohu se hindi herbal mixture no esiesie ni pedua no etu odia ne se obekọ pharmacy shop bia herbal shop bia ene licensed chemical shop bia ebenwo no wanya hindi herbal mixture no anonno mama me na obohu se diabetes ene esichire yale a etete woni nyina no ebebre na se amawo na yebekọ ye adura ye frɛ no Zahara man capsules a dodo na bone mrane se bemanie bema bia waso edo ya hwei a meka se otemenka wo Akoma FM ehwem wonua TV boni tirinko because onim de Zahara man capsules etimi ye uye bema na wudi boania na oba na to din wa minute bema mesrew
me kanfo Zahara man capsules ene de ma bema bi wo ho a ebeduru numre na ne yere anana ne partner to ne san pa na adane no ayam hyehia man because oni ne hyem wie obehuna mane bema bi wo ho a oni ne partner hyem ya na obre no ohuna mane because ahoɔden no ani ho uye bema na wo sa wo ha we ma me kanfo Zahara man capsules ene de ma enu no aduru a wo de ye wo aduru a unom no mienu anopa mienu anumre mienu anopa mienu anumre a umre ye na wo ye wo mpema entimi ma obema no enyina so pintin no nyina no ebefiri ho sa aduru we sa ya aduru wo so a ebo bema bia sisi yale ha na dwene sometimes ye be nante ye be ko ye dwuma so anase ye be ye bibia no ne nyina ejina sisie yi eti so ye bema na wo sisi no ha wa dwene na wo sisi no entimi ma wo delay embo adwuma wo mpema bema mesrew me kanfo Zahara man capsules ana dia ma bema bi so ho a ne nkomwa no ewo fom ne sperms no ano mmere ye duro Zahara man capsules ye duro ye natural herbs enya memaduro na nyema bi frafra onoma etese de yate ensanso no agu so no eti bema mesrew pe Zahara man capsules wo de foye wo duro num to so wo dia ne se obekọ herbal shop pharmacy shop licensed chemical shop bia no apɛ Zahara man capsules no wanom na abehu se omre ye na wo yem ompam no nyina no ebefiri ho odafo giafo na masi ebia na nkomo bi wo ho anase nkyerɛkyerɛmu bi wo ho anase opeye no bi aton na frɛ ne abeje wo so 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 0248 56 93 35 ye dra eye Zahara mixture ene Zahara G capsules a boost immune system amonya hodene ese to infection bia sete se gonorrhea syphilis chlamydia genital warts ene ye dra eye Zahara man capsules ebo bema bia managina so pintin wompem ene ye dra eye hindi herbal mixture ebo obibiala owo asichire yale high blood pressure typhoid fever malaria fever ubenya bia to ewo manmu herbal shop pharmacy shop licensed chemical shop bia ewo Ghana ha odofo to yendro ibi na onoma obeye adanse medase mako nyame ensha papa menu abem Africa Rest Ventures na ba ye wie bomodi ama unsanka no pay bi nyame aduma da sebe ye besan ehia biem na bibia tumi aye kama ma menkoso ana membo me mobile money numbers no emfama way ye nua ye bucket to 5 years Prisla opoku bua hima membo numbers ma me pacho wa wo hwe TV no wa wo hwe Facebook no wa wo hwe TikTok no pacho numbers ne de wa hunu se egu ase din no eka ho kama na je se watumi asende e de wodie aba ye ba no a ene daso no ni ti no na a start ni se ya na enso so wo hwe emre bi a na wabo ni ti kama na ode radiance abubom utumi se ne smile kwa ena infectious keke ba se ye hwe ye ba no smile na gradually e fade se ne sedie ni nyina ekọ o unhunu nanim sei nanim nyina mu a ene sei ntini bi a nienu bi e woni tirimu no ba ko ahono sedie ni a doctor fo ya na betumi a che doctor amu a kire yi school lo samu che otun se oti ase pa body no me bo na me ka me ketrema ti de minima ne se siniti no yi no che se wa wo sha ntini bi wo ho ye mienu sesa ho sa ba ko ahono ya chese amaniti no hona ene hono na se ya nye o ma nye surgery no e wa akra enche nani no ebe ye se de eyi ebeyi nani kosua black no ebeyi e de abaye ba no ene ye ne no betina ha ono papa ye ne omo edi nkomo se de doctor to no kire ni test ne scan na wodo ye omo kodwitwa ye no bi na ya edi eguso emaya wonso wo hwe no na doctors ne che say 260
260,000. Okay. Na just 2.6 billion. And na wo mu hia de aye surgery no animu ya. Ne one more kan ehun ne se yam pesika no afa amantemu a. Ebra be on sa ma no na yatoto ne emem. Ti na ebo no esan kɔ nanim. And na wo mu gisika ni na full payment before treatment. Ehun. Enu nti na ye ne abre no se ye ne tutu ato yesem. Ye hu ni ayenye. Wo kakra ebetumi ase wo presla opoku Buahema enkwa enu nti yekusua abedwafo bemu a yebesan yaka ho asem kakra esanse se de ye ni ba bia kɔ wo mo nsem wo bia akase pa na wo Ghana no apa ye yenra se ekuoi no pache ya mo fa wo mudi no emreme ebeboa ye 12,000 Ghana cedis statistic 120 million nyame enhira wo no papa nana nyame enhira wate de wo no ko ma no ebeye ye no ye ma me kankam nyame enhira mo pa maboa ye bebre nti no wonso wo kakra wo ne se wo san check ma ye ne ebeji ebeyi nkodi na emum no ye de ekohwe ye ba no eya de sanse ye nyina ye time 0599814926 0599814926 0599305202 0599305202 and 0245301462 0245301462 edia ebeba eye Mary Akosua Ade eno ni dia ebeba ye ne amedi nkomo kakra ye ba ye de ba ko na aka no beka ho ne ache wedi ebeba me kire o me twɛn sisi abamodi ana sende o kakra wa we sende 50,000 be je 100 you be sende ababia no ye besom ni akeka boaboa no ana Mommy, yo. NS Herbal Industry, woman sano ana NS ointment free by Awake Natural Capsules. Where you papa does an ibia be here be NS ointment na ebo to stretch marks asekura pimples afei nantama proper chicken pox kakaru renum de odwan na ho keka no bomode ama wonsa enkabe eho na wo trase na sa wo de utimi bubu na ebubuo wo ye be ma pampampa ye no bomode na pe NS ointment fastest pampamu ne nyini nyina befu kama e de ama wo Awake Natural Capsules mani meme nyina timinum binam se eboa pa menam mroye etwase e de maye mema prostrate nsensem wo enam nsa yede de na kono nkate ate kwa cheche wo ba wonte de bema wonte de ya Awake Natural Capsules mani meme nyina ye be memre na fe empasogro no etumi ayede bebi a wo mto nwo biada ye bisa na wonsa encount de ba penfo ye ma kwada no fo ne akwada wonyanya mfishadu emienu entwe ne ho emfire ho 0245079915 0245079915 Afa metro chips and one will be every be kama chips a wo de ba dwama so ye kama papa ede sansona flavors ne eguma hodo wonum e wo sweet corn chicken peanut butter na cheese de ni nyina no 2 Ghana cedis fofofo enkwada ne panimfo nyina ani age ho eno ti abomaden a ne to bi gusto no moton ya to bi etofie snacks no eno a na enkwada ne panimfo nyina ye de twam spededem na eniane no hodo bebre no a ewom energy protein carbohydrates afei fiber na nyama bebo ma nipadua na nyini kama nyina da wo mo de ahye metro chips mo emam eno nti wo yetufo na panduduo mo pa dewa no watu atone a ene ekumase kase mayanka afei kase Angola Junction wo mo nkrabata sanso na Future Impex Limited wo mo nekra ede ba ya chese ne adum pampa so biscuit lane ebi ewo ho enkran eye Nira Industries Limited ya ewo opongbono onyina ebi wo kama okwego no aha ane onyina so bomade ane pebi 0244433388 0244433388 bomade na ejo de na fe tuton net ho emfaso na Elder Dominic Kwabene J building consultant osisi adima de hye japade eno tie free se obedi asase etwa blocks agusuo ye kukuru edan se de wo pen wo bi ade asisuo afa ye kuru so awaya Elder se fasika ni si de so sa wo manga na mu anasa wa ma no ne nyina obetumi de sika na besi ne so no ahwe atoto edan no ho sanka nyina ma kama de wo pa asase a manso eni so ato emfasika no ema Elder Dominic Kwabene Jenam se owon sase pa e wo manga na mu asante mantem ha
lake ekwan so pram so asase da hom afei abrankase abontem adwoso onwe adwoso gina setrede tabuo mama se ni apromase nyina wobenya asase a ebo ne wo fomo ne nsase sam no anase manso sebia eni so nkrata sam nyina agu na kwam no wobenya bi ato afei asase papa eda kwan ho a wo a wopa bi eda filling station bomoden na eni elder enkoka ho asem wono mo ewo edan ya wo mo eton eyabrosan eto so mienu afei 4 bedroom house so wo mo obi eda Kenya se ena fei Abidjan kwanta wo mo san so ewo dan ya wo mo ede ye hostel na eno de wo mo aye ede adu ba bi a wo mo po obi ene no aye partnership na fei motumi ede hihye papa egu akwam do mpase aprabon ena sa hostel no esie eno team srawo se wo pa asase anase edan ato anase wo pe dan de didwuma bia no a wo de bomodi afa elder domre kwabene jei ewo 0557030197 0557030197 hwena kira kwan kumase asokwa Pentecost Makion Temple hono mu afei Asafo Market block number K34 eho yebehu elder nankasa na kira kwan de eyawo aba no so na ne wanu no ahodo nya na wo system na agene enam sa hona mi anti da bia da wobu a painkillers ahodo ni nyina wanu bia na wonu painkiller kra na he ni padua no kra entenka se edro bia ba ni paduam ene fa ni nyina gu nche na ma onsanka amka hit patch wei eye plaster ya odo be tare wedie na ni ba bia eya no woti ya no na obomode na dia taso se ye nkotodwemo anasa waposo wachiri bremo ma no kwa fiche na ati ya wa mesra bomode asa onsa ebeka bie ba bia woti ya no wai plaster na fataso na entu ya na se enfama beti na shatade guso na nyuma hodo aka bia watumi akoso na mse we ni de eye kama paanya afa na akono no no bia na side effect bia ba so eno ansa wawaye wo mo de no ni nyina hye plaster no mo eno ntima onsa enka de kofodua Eastern Chemist Chris Pharma Mikado Pharmacy after that pharmacy Begoro Pharmacy Drug Right Ouskobi Pharmacy Limited afa Magdor Pharmacy Makob Medicasa Ashama so yeko Equus Pharmacy enkoko ma Mercy Information Center afa Osino Kwampam Pharmacy Kumase ya baba Akoma FM ye fi ha na ya baje ahonka hit patch plaster mama shoni bi 055999191149 0599991149 Bell Park just perfect toilet rolls kama ya ne bo eda fomo soft but not weak strong but not hard just perfect afenso kura kitchen towels kama honuma eno de obetumi ate na wodi apepa sa ye nkwan anase oye wodi bepepa na kama wuwia wutimi sade nu nsuom echi mu kama ewu a wasade apepa biem enuti ya de bisi jade ne de bisi dining table no so table napkins and pocket tissues nyinada Bell Park edi bi aba monten so enuti atufo ne ya no mo frem 0551 144400 0551144400 Health Alert Clinic Let's Go Herbal mo edi organic and herbal product akabom etu yade ase papa na Seas West Africa Traditional and Medical Awards afrase wo mo ne ebo no ba so pa se ahweya wo mo etimi etu ulcer yade ase Best Ulcer Treatment Center afrase nko a na wo mo gi sa ba so bode na nuti ulcer yade na infant na fie wodi na chepa ma sa bre kwa de wo se he yade wodi no na ekumi mesrew ba modin akọ Health Alert nchenye na wo mto ase enfamade ne de no wo se eye chronic yade na ni den wakwa ekwa na sababia emfanko Health Alert enam se nuo no papa ehwa na benya bie emfidie nwa so bebre nso wo hono ma wo mo edidi dwuma eno ti hwe ma kira kwan ewo Madina Kaswa pokuase ashaman ena feita krade 0242518865 0242518865 Niwat Scientific Clinic and Diagnostic Services Dr. Nimo Esebrei na bema no bomadian ko na mema yon entimi nimu so no mema ni bua na chese de mema dodo na ye mre wo mpam nti gise wanti adrowe nu ato woti we nu ato mesra wa mema ne so be ye mre wo mpam a ehno obi a ene de akofa saade no ede ba nu nti emfiti prekopa na nto adro nu ode bomadian ne ko doctor ne nchen wo be ni padua ne mu hwehwemu ehuna de kodi a
ama mema yon etimi akofom de ne bema ne elfo wo be hwehwemu ahunu de akofa ba na afi wo de aduro e de aka kama na bibia koye e de ama wo ye ba so na wo ho ayedin e de ama wo a ko na doctor nye ni pedua mu hwehwemu wa wo de no wo be hwehwemu ahuru mu kama de ne de anu aye mra nyinsen to mu ananse ne ko doctor be hwe no asiesie kama ya de bebre te se hepatitis se ye A B ana C cancer diabetes stroke ya de hypertension ya de dodo no a eka ho ni nyina na doctor e wa no aduro da biara dam woni scientist akuku dam no won mu sua de pa e de fa ya de ene na ya de sa ho enkran fa wani kire mu e wo cycle photorama ba bia go filling station e wono a woni NS chemist e de nhwe kumase atonso monako junction woni adansi rural bank e na edi nhwe 0244 087687 0244 087687 Eve labor pad ama bata nyina aye guy eya pad eguma hodo mienu E plus ena Eve normal eye ede ma wo ba pemfo ene de ne time aso awokọ awoso awo na chi eno a na edi siesie ho wa yere say 100% organic eno ti ba wo di siesie ho a enkofa infections bia emro eda moton kama ne bo so eda from 0550 000990 0550 000990 Alaska Star Enterprise Ghana's #1 original wallpaper center Germany and a one makwa cranium madie free Africa Canada Spain USA France Italy Denmark and Sweden and unti ebane say wallpaper and as say bed sheets blanket curtains original curtains bar TV strips light epoxy chemicals waterproof chemicals and stickers ahodo de fe na ebon eda from a wooden siesie wo dem on furniture mo e Alaska Star Enterprise edum Mrs Anache Plaza Prudential Bank no enchen ho a wholesale and a retail ya free 0268419596 0268419596 na quick credit Emma obesia ezihun ewo from eno ti sabre quick sebra enam se wo mu di eno mo honam se bibia eye quick besia bo na nya fe na nyoma honwona basa kofa buchina pani bra ena kofa we bra dabi we di eno a eno Ghana ka na mom na moje bosia na mesra mu ya mu ntwia emu akwa didie ma ye nkafo from ahun ya mu ntwia ahun ekatwan sa nka den ese ye be penti dan ene na se bi mu kura mfo nyine fimfa mo antinhwi ni wu mo de ka ya mu ntwia wo de ka ba na ne ka den wo ye nka den pa asa wo pasambri woman you said ye ne so na wa free mo asa water shock enya fe sa wo tiase na wo mfo nyinte mo gia ya mu ntwia ya sra mu ada mo gia mu ntwia ena msa sa ne betimi abo am ofoforo so nsaka bie emergency bia ba na show to for more den eya quick credit wo mo na short out kakra 0596920833 0596920833 Yami ensha papa obapa ama se wasapon ene etemenka no abeja for monye dwa na fe yenko ye ni egusuada wa wi ni dabi ebedi nkan akache eye project ya Swala pass ana kwa brofo mejoso evangelist Akoma Swala pass mama chati fu nyina chati fu atifu nyina na ga na hebe ni sa wa fu na friend na hot color money ni kan if mama my friend abo mama angel nti wo de size me ma odi bia na confirm ba pre me say angel na me de ma angel to de bia no ma me pre me princess say na ma na me say angel and man simple oh the na kwa farma amenka e bia sisi so na taba no de bia just I look fresh Ghana from where it's Josie mom so meet me there e hona no yo I'm a check I want who was Akoma maybe say the guy who maybe as you ya bajumo I'm just for me ba Nanaya ne Grace Gloria I will be Sanjis Laundry Service be chairman pa ma said you busu aye bede road yesterday tie for ni adofo
Debi amikasa oyonko da no da na abrabon so onim da ebetwa si na akukuru ase sana asante kana ese abrabo ya akukuru ase na o kukuru na o kosoro na ebi nso eba fom na onim da ebesane aba bedu so enen so enkyerechena bia na wugina brand bato kyena na abehwe ase enen bia wo sere bia o kyena na obedi awe ho nti atu obi a wafa na senke ye wa ka be den na wotu anamo atisa ti eguso aye sere ye tiefo ni adofo se omomoaye na yontumi mu akola di ama ade na aye den kra ye na yesusu senka akuaku ahoro betimi aboa na nka bi mu firi ha o makwa ha o mu firi but ankoba na sa akoba so medical akokko ba bia yesusu senka o mu kwa beboa ama ya reject o mu se ye nyema wo mu ntino ama akoye Akoma ne Onua TV ene other affiliate stations I know mo eye na ye nti ama adna ye 2.6 billion so enye sika ketwa nti yes corporate groups ahodo nura ifo baba ye omo de world executives for baba world lab executives ombe ye omo de 12,000 Ghana cedis ma yenya akuku makoma ko 10 no bia be 12,000 na sika we ye bete akuku makoma ko 10 but when you say world lab no omono ye wa kwaku foforo doso kwa ebro 10 ya making your companies are ebro 10 e Ghana ha a obetumi aye de we maye abroso nti ye omono asese ye dwa to awomo te se na podi kan no individuals na de omo wo pepa ebi send 50 pesos ebi send 1 ebi send 5 ebi send 10 ebi send 20 omo nyina e bo omo modern nanso sika ye pene mu odu to the extent say sika no de emma yintumi nya de sese nya na akola no nso yenya na chance na problem na yekese yare se odadro so na wo treat kra different from say onadro so na ye no operation once amount eno no yare na yekọ emoa na wuma yedidi kọ adekode na ha na enti eye abaye burden ama na were ho ne ya no ayekese ewo ye nso eno na ama ye hwehwe se nka corporate groups organizations companies and insurance so far ye nyanti asori bia nka wa ha asofo bebre nso mo heye o ko Pentecost asofo bebre hwe a bi ho ye mu hia ye a papa nya mo ye adwuma papa mo nya me hia mo papa afi na bra so samo nso ye srem eni die kwan so ye srem eni die kwan so se mo moa ye na ye ntumi moa ye mba presela na yenye the operation no emma 0599 814 926 0599 814 926 0599 305 202 0599 305 202 0245 30 14 62 0245 30 14 62 yes raw and phone number ba ko pe fam yen sending na fa 3 ni na e bia o be send ya two way so na ye busy ye here sekanti na tentem ya phone number ba kwa ma no nti no e bia wo fresh way ni so no na aye busy wo try so be send na ye busy network the other one no try the other one na etumi aboy because ye person be lose if na person ye lose person akra higher nti edi eda so no eye Mary Akosi Aden number si amabobo ama Pastor Julius repeat no edi eda so no eye Mary Akosi Aden Pastor ba 0245 29 43 07 0245 29 43 07 no ne din sisa okay Ishmael Haywood okay so we send it to so na edi no eba enka se ebi ekọ azani bi ho e pa cho enko bi aho ya ekọ account ko ni de shapra na ye ni abrepa na ne bia Marco ye gusu a ye sre ye tiefo ya hwefo na Pentecost de e ya sori kese district ni dosu se ye ko district a e ye bebre kwa modihye ne te ha no mote nyom na mo kire no Sunday school oh yeso da wa bata kese no e boye ho ban obatampa
Okaya fangu. Okaya obatampa. Okaya famu. Okaya fire. Omaye de ye nene denina. Enyumwa. Ahono enyumno emuedu. Sorry me nkola abremesha ase no Pentecost. Mani je ho mepe. Inti omwade ye nyina ya me fe inti ade we ema no mane nye de enso re ma mesra mo ema mo mad we nye de mate enya fe na ba bia wo do mo chance bia papa yi emra enkata ne doso mate wa ha Sunday mu nyina mo ajeje district we mo de koto ha local way district way elder way ye doors Pentecost for doors mesremo abrochire munyije mubom as ene ya ka asem we no mesremo kwesieda eduru ya anopampa ye bi wo ho amobo mesremo mo pekra munyi fasting si ho na wotwini nyina na munje de obiade wurade no bia onfamra akura we nti yenye ne nkwa enwum we nku akura we etumi aka na adwenim akona we yesi bibia nka na adwenem wo ka asem wa na ne refi but enwum we ya emu eduro mpanifo kran to mento no e Sunday school amachira akola we atimi aka na adwenem ama na timi atonwum we ya na kire se mo ye wade oye ye wo akola bi wo ho adaachi nyame ya adom na ye je ne nkwa na wo de wo kakra bi ba na ye je ne nkwa sedie wiase beye den ebesiri bibia inti mesramu bebi obia mensa gu mensa yem mesramu a munjiji ni nyina mom kakra enu ekueku baaye de mo friend wiase kuwo no kra no mo baaye mo amfa aso ne din anto so mo so na boaboa individuals mo kwa aso na se mako de ya mo peso mo di sisi ya adwini mu no enu no o so pro omo wodo anti yesre mo nshase na yenje little princella enkwa ono so yenye ne nkwa because we little bia oba ha bia no nyame save you no anti ya the little princella atoho robe save you ni mai enshira ni de ohunu mobroni mobo princella maye mobo fisa de ahia no inshira ni de ohun obroni mobo sai nipa no awurade beje so de hia dem sem wiki to enam DJ tifo sorry jumaku ahodo fitamu ahodo ye baby biara mo wo efie mu mo keka mo hombom na mo huna akoda mobo na onya nkwantrans na yenhwe de awurade eri akola we be ye wo my Ghana ye besre kola no nkwa hia na time na doctor de atoso no edidi kwa no me se no na ya na me dwene ho na ai edidi kwa no ye besre ye mpese ye be lusu akola akoma mu nsem de maboa ye pa obi a woba bia ye lusu no obi a woba bia nyame namoso yabi wo bu nyina atiase alfi bia next week kokra next month ko mu be say tia dance ye foforo enti minim sa mo beye nyame hyiram se mo tie na sopam em se fra nwumre ko nya dodo na de won de beba yes ya jimudi se mo beye ama nyame ani mo nyam adadi amen amen nana bila kantanka nunu kantanka mako obi afọ ye hotan yo ale nanu de ko so asho obi obi dia tutu tankuruwam na za wo de no ntimi nkento wo de na kame de no izem ni manya asem eni ebesinale ohe oneti ohe bia mensaje o trawo ka je sa ashia afeni ebere no mama ko onim onipa odidi mia dia ka so bohwe apomden wie pe ya eno ano no eno nti Bible say ye nya de ebedi ni nya de be hye na e ma no ano somaye nyana mpedisi sa wo sira nkwa hoden wom onipa oti ase a ma nwene ni aka Awurade bedomo oti ase
media awia we amaba no eye nkomoda da na msa babedi eye next ointment me di ho adansi ama fe de course no abro me so na se me mpanifo so ba wo che odwaye a na osisi no sania amanfo ehu next ointment ene awake natural capsules ejuma ebonti omo etoya ama fe duru ba bi no na abro so na papa so na dwen se on for pressure ense ejuma no so da enu nti esa na asa na otoro boase na wasa ye no dia begum se siam no kase otoro boase a hyeda ma ye duro no ama se sempo dia msi ye dutwam esene kane no me se enes ointment se unya se bra me kasei ne so ba se odi siesie otirimi ana se odi hwe honam na siesie no me se wan kasa bedi ho adanse na obeto aduro ni bi di achicha mankofo anampo betimi ato na boden dia mobi enes ointment adura efo na so djuma ye bro aduro nti ase so me so hwe hu ye no maame me se me na mo me di ho adanse am dia kokoduro maame chame maame owura yira piajo mo sa piajo former deputy regional minister maame so okoso aduro ni hwe ye jai enes ointment mama wonna ya wose odi enuo biasa se woni mamu onuma ya ati free na nso oba aje omonima boso no me se jainku bia yusu sabre nafa enes ointment ye wunku na obehu se obesu dadem na wona asiru bra bia twemu no behu amna ye onwanwa menam ka kire wo enes ointment minim de meka se ye hunam ani nsansa pa free hunam nani ana ebia usu edro bia na se nku bia ma hunam nani atototom ba bi tuntum ba bi kokko ba bia yesei fa enes ointment eye wunku no mesin ku we se mame sa body siesie no ho a na sa na no na wudi ho adanse ma ne teye wo so mu kwa adwaye a na se wonya ni nsuo nwini bia na odi asawa kakra wo before be konya sa odi asawa kakra no na odi abom na odi ho na mintimi kan dobro de dobro hifa wo de dobro nku na odi aye wa bomo de asevela mo na wo de ahye ho to adwunim wo de eja nenam ho be 10 minutes kaneno yetua wo a yesi atuebu ho ma yenkoti afi ka to twom na fa ne nam ho na akekaduro no mo sisi eno ano no ti sana we enes ointment ate wo de dobro na de hye ho a yiwani pakura kokan kokoma ne mene wi na de nsuo nyunu ko dware be 10 15 na wo ye free ho so we jansu a hye ade hwesu dwa nsuo hye na wo wi a mo utubom na wo be dware nsuo hye na wo de fa dware na wo wi na wo betu abomu a wo de nsuo nyunu na de abom me ka bibia se bedu na nyimre no ada na virgin se be ma na ono da no pansa na okọ adwo ba nyimre no asesa onti ase enes ointment me se ma bi di giade wo na hu ni ntam no mo di giade me na mka kire wo sure ba bi na so hwe be ma odi na chi a o se ohun tokro no obasha wo hu no se bi affairs no na ye woman home but we dey baba na aka twuma fe obasha no na ye child home ajisa wo kire no ma ko no achira kwenta ma Judi ade se di onum to di jatro no ano Judi your phone numbers ni metiefo esanse numbers ni ade ehia de ye ka bi ane anu mpansi na wasi Africa ma na se wasura fu TV ho unya number no abomode se obefre Dr. Ernest o wa abotre papa no da ya wo mani panti so odidi o so ada wo benya brama no no akasa kama numbers no eye 0245 07 99 15 0245 07 99 15 0245 07 99 15 after 0276 53 77 01 0276 53 7701 me pa cho so pe bi atwa mo amohwe me won kan ne patam ho no enkran do ne be kire Okanshi drug lane na onya duro Okanshi drug lane a no obi sase Kingswalk Heba obi a be kire wo uduru ho benya bi Repash Ventures nso benya bi ho no Tinated Heba ebi ho Baseline Pharmacy Nisi Pharmacy na Ferry Jones ho nyina no benya bi enkran mo amowo kasoa ne patam ho so no enso kaso do meche tribe of Judah ho de eye ba ko pe tribe of Judah unya duru ho no mu a
Ernest ointment dodo bia o pe bia no benya awake natural capsules so ka ho me be kan wasma choma ho ne nso otimi ye na fa odu ani ache kofrodua nso so kofrodua eye Gapsin pharmacy, Delight pharmacy, Drug Right pharmacy na fa bi no pharmacy na mo amwo nkokọ so be pona ya se honu sane honu a na obisa se Owusko bi pharmacy benya bi Hillside pharmacy na fa BB pharmacy ye ba ye die mo se krom commercial bontre so woduani ebe kire Dani Herba ebi honu Misty Herba, Colinac Herba, Habme pharmacy na fa Chris K Herba wo esre so honso no dudu bi apebia no nsabetimi aka na de tiele se wo de Ernest ointment ye nku a ye hunam na ni adwuma to nchen a ye wo Awake natural capsule enso so honmo a eno eye topa ye wo de nsu beka ho no amena koto yam eduru yam a chesi manim simadu topa ne bepai na nuro no mu no agu ni paduam na afra moja no na start ye ho adwuma me pacho tie Awake ni ye se eboa ema nkwamo ni nya hoden bro no be se eye immune booster so nkwamo ni nya hoden a eboa mo ni paduam ho sisi so yie timi ye adwuma ye ni memam se wo do se wo pamo se wo so ade o se wo ye bibio bibia wo ye bia so na enwumira na asa nopa anampo anadwo wo be ye ne se bema no aye ni yie ama wankasa nso wodi so mfa so Awake natural capsule eye brofo chese kanya ho sorry tunya Awake abema be sorry be gina wo na se bema no ye adwuma yie pa na enu achi wotie mi a Awake natural capsules eye obi a wanya enam yare bi wukodi agro bibire bi wa moani ana ho na akofo ha bi abra wo si adan wadwendwen be ma hye pieto na wadwon so starch agu pieto num afewu wo pese wadwon so kura na starch na chew na so obre de mi kem so atiase obi onya gono sa de obetimi a ha pa e ba ne sa susu di areho Awake natural capsules ho se wunya na no kakra e ba bo na yi wo ha wo nyina firo so na so nya fa hodie na afo se su dada mu na su dada mu aya no hwe hu yie Yesu ka kire oba no se odobani a chew ko na menko ye boni bio ti nyame bua na sa Awake ji ufiri mu aya hwe hu yie na aya mo pe yi dodo mako amo pe dodo no so na di pa na mo e bua manfo eboa manfo so eni je na ho na bi nya firi to be ne den enu ti na Awake nso so ho no mo entu de ma Awake nya wadura baba ho ban abre bia num bi sempo de yare bia nya meto kwa so mpo a ye se nwa ohunu ho so hwa onyini no aye otope to si wo nche na no kakra aka na mo ma ho de ni nwe peye no ho de ni si wo so yi a eduma bia wo ye bia no nsuro eye Dr. Ernest Odro na de abadwa so Ernest Herba Industry asem na mekan eye Awake natural capsule na fe Ernest ointment sen no emi enu nam de nam na numbers abetimi afra doctor na na twetwe nkomo na de onti ase wonya bra chechiro mu no enam de ma wei 0245 07 99 15 0245 07 99 15 afa 0276 53 77 01 0276 53 77 01 so upa bia tu aton anampo upa ba ko pepo ato ana se bibia wo ye bia na wo hia Awake ana Ernest ointment no fra number na gimu kire mu yie Eradi admada se na ebe se hia nyame ensha papa awia yi eye Joseph fashion ono na SSC yan wo hwe matade wo hwe na na akua koko atade o de betra ha eye Joseph fashion adawromenti ene yenya bibi ede akati adeja so Jose ewo Kumasi bomso oni meet me the sport ena edi enhwe ni mu Kumasi ya ntina meka chose watade no mfa wo tuma no mfa wo material no konkomo bia mani ntwitwa emfa ense no nembom no bomodi a bia wo bia brechima mu regions no bia wo bia fa WhatsApp Josephine na ompempa bi emfa ema fra Jose ewo 0243 433 465 0243 433-465 and now for WhatsApp no with the star no WhatsApp na we hear measurement obeje no apam e de amount afi eye she's so and I me makeups no ama me rig ahye me patcho me team me moy eye rig and ahye me Josie and you can say she's and I na kama sa e de ama me she's ewo Kumasi Sports Stadium on the Unity Oil no
ɛna ɛdi ɛhwɛ no mo deɛ wopɛ bi a wuti wevo no then brace deɛ ɔpɛ bi a deɛ aba so no nyinaa bi with your friend and not on your family friend 0249 155 776 Ama Mobile Outfitters Ghana what the SCA dear will be what in the full call be a nail for June some show we am show and I'm say one more at the fusion fiber who do any be a from my chile come ya just say your phone and answer tablet laptops camera any gadgets who do any I would the court now would be from any money actually June some show one was some more dear show after phone cases I would do any I said your phone type with TBN when you be a tour and chain sounds so and a laptop no person corner stickers no dear friend one would be from my tree at the was a tablet and our phones in them what the back Mobile Outfitters Ghana one marketing Kumasi City Mall baby a shop right one and 10 and I want to almost say and crying a West Hills Mall and a Fay Accra Mall 0548 658718 0548 65 8718 ahunka hit patch aye plaster me se man san kan de fetu ya bia sem efefiri woni padua muta fofo ni chiremam e waka Royal Pharmacy GB Lifeline Wilkins Pharmacy Chris Pharmacy Otafo aye wofakisi Chemicals Enkran Pharma George Pharmacy Palace Pharmacy Ducat Pharmacy Tribe of Judah honyina ebi wo hom Takrade Ebuakwa Pharmacy AA Men's Africa More Chemist Kendix Pharmacy, Shanek Pharmacy, and a Fay Knock Chemist. I want you now. Yeah, bisa ahunka hit patch. Na jodiem 0599 991 149 0599 991 149. Tap send aba ema adisha mo UK Europe USA na Canada na dia wo mra kura bra wo pesa wo send wo dofo sika e wo man Ghana mom eno nti bo madian se wo be download bi e wo phone so Play Store and say App Store and one say wo download bi tap send abre bia ne bre bia pesa wo send wo dofo sika e wo man Ghana mom no and one say wo dia faso no transfer charges na chese wo pia e dia tu na utri ye na ne wo ye sitie na dia Akoma FM e hye ho promo code no wo dia Akoma FM e sa hye ho dia bonus bebre ena wo msan edp show edi ama tap send papa enonom 3p garlic mixture garlic adro kro gen ya ebuo nipadua ema nipadua jane na so brane wei eye immune booster kama water no bi da ebuo nipadua no ba edi free yade ahodo ho de wanya pressure yade sugar level no wo soro wa kese ama na bo so afa stroke yade asthma de hu so tentem no sati ya ena fa so kra de bebia no na gas aye nipadua anasa ne yefunu manom abrebia ya to no tanom 3p garlic mixture na emwa na sa hawo nyina enhwa no enfama eno beboa ema unipadua no moja etimi ade afurusane ye ewom na fei Akoma no so etumi aboyi e hye ne so sa 3p garlic mixture garlic ahyanso de na eda hom na ewa glass to mo so a ehwe ho a epaye pharmacy shop ena fe so kra no ne license chemical shop bia no bisabi na wonsa encounter 0201 00 0021 0201 0021 Ribi biscuit anopa koko anopa tinu ya de boshopa kama emodu na uma edu pinti wona wose no ewia no ne wanya drink bi ahunti fifire bi na pa bibi dia bo no so ntentem ano a eno ase bibi biscuit odi aka hom na koye ede ma enkwada ne ko school anapa anase wono ma kwan wo fie snack no ede ma wo mo no eye ribi biscuit ne de owofo bi ya ede ma ne banam se ed na niema wo mo de ye no eye kama pa enkwada ne panifo nyina da mo betumi aribi kama na mesna wo se wo bodwa se ye ayi aponto ahodo so a ribi biscuit wo betumi ede asoma hoho na won eba se no M4 Foods Limited and a deba edwama shom 0531 003892 0531 003892 Home Sweet Cereal Lego Mix Tom Brown and one and a breakfast no teta se na ready na esija so ajai ni hwa no kura edan so eye wheat e mo ni soya beans and a wo de ye the papa the pa chese nkoda di bona nim se ya ton wankasa wo fo no so me se wankasa wudi bia obehu sampa Tom Brown de he e sami bebre wa adwama so na so Home Sweet Cereal Lego Mix de no edan so kura Poku Trading adum pampa so ultimately na fe adum PZ MTN
office le ni mo wa ke wa de share market bi wo hom ebua kwa offense so tano so e na fe aton so ubeni bi ato ya frame 0246697358 0246697358 grow fine moja draw grow fire dende so anopa bia wo mo de ka ni twam se e twam sa bomodi trumika tente pa na kwaji bi mienu miensa nan enu nsia fesi wo na no me kakra nam se ho dansidie e doson e ma no akane no kwa fiche na enu nansa na twa wo bu okura wo no wanyin se wo ntwa branso kwa fiche no aso wote wo sa wo so wo nye bema bomadi na no grow fine herbal tonic ni bi enam se fiche kro de e ma na no bi enu hu sampa ebeyi kama ema mroso eba se de ebo ade ahye no no a sanso so ena se da ne daughter no grow fan yibia ebo ma vitamins ni minerals ahodo ni nyina ni padua no enya ne kama na ni padua no atimi enyi ne fefefem de waya de ache sa wo no grow fan moje do antempa no a na wate asikinken infections ahodo ya no bi na grow fan ema osa kwan no ehom 0244596532 0244596532 Dawood Herbal Hospital ewo papa ye bone ma no se sehwini na dro Dawood 360 capsules ointment and afei Dawood Herbal Mixture no eno ene di to malaria say one time kura afei wonu mato na se untimi ni di wo so tia na etie won ma sha se de yade bone bi esusu a ma won sanka Dawood Herbal Mixture ebebo mo atimi didi wa bore de ma no fan afei Dawood 360 capsules any ointment ne kabom na efatu sasabrosis yade nyina ase waposo no eyenu emienu na wokabomo ba ko ye topa ye wo mamene pe na ointment no so wodi asrasa ni padua na ni ba bia wote ya ntempa no a na ni padua no ade ne hom 0244886437 0244886437 Richmond Herbal Center ekriafonkum ekriafo samna eye kama pa ye de samna ni siesie ni padua ene wedie no na obi a wodwane wie pe wogire hwa na ho sake kano kasa yate apia de agu ne so ekriafo samna eno ene betu sa haw na se edemom ensawan kwadatinu kakawure afepa so we ba fibroid otetewa mese wode samna ne kan hwehuru no a eba no na de asrasa wa yas ni nyina da away na ne kama na watumi ade ho enko no sumie ya fa stress ba bia wote ya wobi bia wadwuma din sa we contractor carpenter driver announced footballer enanwada wanya kwanhia ma chese free sa abra no wote nkampa sa odompo emu hwewa ekrafo no bebo pa na etwase kura edi amount Akoma FM ye Fondex ase wuba ebi ewa hanu monti ya bomodin abra na abejo de baby bia da wo mutonyo ewa manga na ntwa ntwo na hodo so Richmond Herbal Center kuyafo nkune ne samuna no wonsa ebeka bi 0546840846 0546840846 Nana yebi ewa aguna saman wo kwa mesra so ufiri nkran ene eba ubesi wadwosom na afa wa na wo mkwa afijase no wa fa biesi afijase fa aguna saman ka mesi wona na yebi junction sanso so ena ufra mantama hodo no na eba na ekumasi adum no afa afijase ka odo afijase pe no afa aguna saman de na yebi junction so hwa na abesie ye kwa na duabo ni nyina na nanda ne kama ede amaye eno me na dabra bono so no spiritual marriage akwantu semwo yade krankro huhu yade hodo bia fakwana na yebi enhwe enka ne kama abrabo na di nchinhia wokwa na obesi wa na motade na wai fakwana na yebi enche aguna sama wo hwe nim kwansa bra na huhu mu ha no wanso no enfama 0243134535 0243134535 Akoma FM fufuo party fufuo Akoma FM ya hyehyɛ yɛde ebre wo free eno anu apotoro a wo mse brain bedi aduane pa fufu bedi fufuo na wahwe nkwan pa na fei enam wa hwibi pa ema wokra ba ho free wudua kaprekre no ansa wo ba apotoro a size a wo si mfie bia bomode fa bra na bedi ni free August boso mene da toso enine eda no fie da Kumasi asokwa ha municipal assembly ni mu wana party chegirente empanifo ede hyehyɛ no to bi bia da ebetumi aba no abedi dia wudua kaprekra na emomo no empanifo se nya boso ba ho nya etitafo na chese etimi pa ye kama eno to bi bia pese fufuo party wo so yasni bomodin a sa obeba na ne bidio wo bia se yesika watumi aba na de abeso yemu afei enam bia wo se yedwanam mpu na madwene nom ene nam bia wo bia obetumi de ababa nche bode ne atosodie nyina ekwan da ho sa odebeba abeso yasni 0246766060 0246766060
Yadi aseda Mira range of product, Sankofa natural food spice, Panther energy drink, Kovi organic tiger nut powder, Afei Obuasi bitters, Wamadama, and Akoma FM for 4 party near the Eba media partners, ATV3, and Afei Onuya TV. Okay, I'm Amadasi, you try your home run after you and Humaniso. Hansi gold, Koshi. Oh, Hansi gold on. Now what did I say? Class Ben how? Presla Akoma FM 87.9. Class Ben how? What did I say? Kai. Me too. KG2. Which is KG2? I'm Pastor Presla is KG2. But KG1. Hey, Presla! And KG. What promote you? KG2 na according to Madam Nisi wo muche na dina nti ama wontimi Presla promote na Madam dia wo kan yamfa ye wo KG2 upo ya ba ya nim. Okay, Presla na dia no ba na pepa. Presla Shemanim. Again, the banner 87.9. Kumasi. Peppa, na peppa. Kaseme. Ukosko dia no peppa na ya de ma ya wope. Udi fufu. Pesa kasa. Udi fufu. Udi mo. Udi mo. Udi arete. Every day one pay. Na Presla wa dia ni be pa na ya o. Ga jam ni ko to bi mi sisi a. Akoma FM. Dia ni be pa na wo fe. O favorite food e dai. Ani do ni hu ya hu. E bi e bi ko. Presla na dia ni be pa na pe. But fufu pa mi fufu o ma mi so kwa no ni fufu but oni de odi fufu ni de pa ni fufu o ni fufu ni woni mpe Presla ma me 5 and so me fufu pa ai ma je fufu ni ni yesi ani ti ya ka no so okay na Prissy o school wa dan for pa your friend say Akoma FM 87.9 Kumasi. When what time in the primary school? Therefore, Emmanuel how na adawo kan sembe. Na so oni ni din koma na na sisi a de be chine nu e be kakra kra obu bisa na nu refi. Na refi on kai de ne hana din. Agria woni ni o kan se ntina wontumi enko na ne no wo ka kire na ne seconds na refi senya onwa yeso Akoma FM 87.9 Presla so bibia be fine so we say bibia be fine no Presla we kwa na madam me bisa so wo da o ya wo bombai wo betimi abobia kire me hey ayeka kede wa mo tin ko ide Presla wo boa o se bompai che me empire be na wo da ya wo bo wo betimi abo a kire me isi fe mama wo betimi abo bompai na che me refi on refi empire na ya wo bo no na wo betimi atoni ma kire me wo betimi Akoma 87.9. Okay, your dancing shoes ready in here, Bessa. Prissy, so you want to tell me? Onyame tonfo osele suda. Obata sina obaya oba. Obatampa ohe fambu. Na ene Obatampa ohe fambu. Na ene Onyame tonfo Akoma FM 87. Oh my God!
Oh my God. I think I go for Jesus Christ. Oh, me make us be na me na ho me kakra. Madam for no say maybe na o person me say am dey frost right. In fact, ma sha me ho dey me ampa e free da oba nya o say me sunye. But come on. Ọ̀nà ẹ̀yún náà tó yẹn no ṣẹ̀yún máa kúrò na ẹtì ní àtò ọ̀nà àwọn akyekyere ne ho rẹ̀ ní ọba and ohun ne sẹ́ nyàmé na bọ́ yẹn ho ban yẹn hẹ́ nyinaa ẹ̀yẹ́ mi wọ́n máa ń bá wọ́n sọ ọ̀nà mẹ́kúrò na lọ́yẹ̀ sáwọn tó. Because of the school jomo me krade unsa krade onya ka no ma hyehye omo ni Akoma 87.9 ana nu bia school omo tai toto no bi yeah na se ono ultimate na se no ho se nwum we na wo se meto a mama wa ha mesu mo ya ma mesu sisa pese I was still working with now for onya me tufo so da na nya me kwa so na boy ho ban am pass say na taba kese na boy ho ban ko nie enu ahodo ye dia so no ye dia mana nom easy adeya oh that's what you say tinya me na boy ho ban na mana boy ho 87 na mana boy ho ban pa wate ya me be ko so abo ho ban wate wonyum na wo to ye no enyum bebrebe sukuu nyum a ye kire mo nkoda nyum a kire mo KG1 na enyum a watimi ato asie mo adwiri me na me mpese obetimi ato nyum no me se mi bi sa wonyum kwa me se obetimi ato nyum bia pa hwe nyum a eno aka ne tirim o ta to wo fia na ọ̀rẹ́ tí náà ọmọ náà mọ̀ fún ayé mẹ́wàá wọ́n tún wá sí yìí náà ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ba yíkú ilé báyìí ní ìlú ìgbésí ẹ̀bù wọ́n wọ̀ bá nọ yóò ká nǹkan tì bàtì bẹ́ẹ̀ mọ̀ náà nẹ́nẹ̀ tí wọ́n ní díẹ̀ àmẹ́tọ́ kùsì yìí náà ẹ̀ yí ìyàwó ni wọ́n wọ̀ dé ó kọ́ akọ̀fọ́ sí yàrá di àpò wọ̀ àwọn àbá náà ẹ̀kọ́ fọ́ sí yàrá náà wọ́n ní wọ́n fẹ́ fa nìyẹn na olùmìẹ̀yẹ̀ sáàbì ẹ̀wọ̀ nípa a ó tún kùtà àpá ẹ̀ bẹ́ẹ̀ máa náà awadeɛ deɛ yɛmu no but saa som no a awotɔ mu no bɛrima no ɔpa wonya ɔbaa no ɛbɛboa no period nyame ɛnhyɛ wo paa wodin baabi a afrɛfrɛ ɛbake mewura ɛgye nso o ɛkyɛmpa brɔfe no kwa mo highways no asomdwe nka wate ane adafo na yaw wɔne nkanisa dan na ɔmo ba nana amsterdam mehyɛ wo mu na ɔbɛpo ẹgbẹ́ di wọ́n ṣe fún ọtí bókè ẹ̀ma ní ìfẹ́ ẹ̀ma ní mọ̀ntẹ́ kúrà òbí ìwé mi gbọ́ náà kàdé bọ́tà wọ́n á gbọ́ ọmọ tẹ́mi nìkan àwọn ìyàwó ẹ̀yẹ wọ́n bẹ́ẹ̀ jẹ́ náà ó dì náà ẹ̀yà mẹ́mẹ́ nìfẹ́ fún ọdí yẹ bẹ́ẹ̀ sẹ́rẹ̀ yà á kọ́tí bọ́tà sábẹ́ díẹ̀ wọ́n mú nyá ní òmù nká ó ti sẹ́ ọba no wọ́n ní dídíé no wọ́n nká ẹ̀nà bẹ́ẹ̀ máa wọ́n sì bẹ́ẹ̀ máa ẹ̀kọ́ dídí níbi ẹ̀dí kọ́tí bọ́tà wọ́n àtẹ̀wé nàkọ́sọ̀ fún ọba náà ebi bẹẹ ma kawo mo wọn nka bi ko si ta ẹja wọ bọdi ha so mo di mi nkọ nkọ de ẹsẹ wọn wọn mo ti mi ka wọn gbogbo mo afọ kwata wọn mu a wọn ti ma ya de ẹsẹ kan ti ti ano ọkọ kuma ka. meda sɛ papa mentimi mfra afrɛfo bia ebiemu saa berɛ deɛ nyame yɛ adom akyina badwafoɔ bɛkasa afa ho no afei yɛsan fa calls no bi aka ho enti mo a moantumi amfrɛ no wɔfa kwata ne ɔmo aka ɔmantumi amfrɛ ɛne wo nnɛ momfa nkyɛ me paa nyame yɛ adom akyina ɛno ne yɛde bɛfiti aseɛ na afei yɛsan afa calls no ebi abusua pa ne nsɛm yɛ kyampo a yɛkra do Akoma sports yɛde toa so fufuo Akoma FM fufu party masa enyasam ketwa kra ye betwa kontomo a anom kwan ya hwenam Akoma FM fufu party